wasi mai mon io a pare tonu tau sili pui alo tong tia le va tu mana tau le so la sporai le tal not ia le so ia a ota aula pa uti munga pare tonu tau ngate pale va pena po ile sa e o la solu sole pe ono pa tu le pui alo tong tia le la bano wanu pale anga ngela kala kai punga 5 minggu ke mai se ko a failo finga no tu lo loto ta pena me we se fia a pelo paola andi io a pelo te poni avea ai ta pena ia po tona water safety ni sila maritime ni sila me son tanga benga le ACC o le tai sua o kilani su tolu minuto le tassi va bene le so tai o kilani me to su ala tai su tassi minuto te le tassi ile Aouli le so o le tai sua o neanga su 5 minute i le fa va bene le so tai o neanga to su le tai su 5 minute te le fa i le piapio le so o le tai sua i manukau hits o le va atu su tolu minute te ai le tolu va bene le so tai i manukau to su le tai su 5 minute le fa i le piapio le so ma le tai sua i Morawai 5 minute te le tolu va bene le so tai i Morawai. Ja, ona su le tai i baba i atu i oi luas por minute le fa le pia le so pa ta lopa si o tato no Samoa au tato anga atu le weekend ya ma no la mal folau si o tato no mana tua i lau tano ya le baba atu lo pa pa tiri e mo le wila lo pa uti munga le bela pa mo na mai Samoa luas por iban ma pana lo yai ya fa le tonu al tau mana tua i lau talo si o tato no e pele o to pingalo mo tato loto o le manu le fiafi 2 su 5 ma pana lo iai lusu riva le maunga lo iai ya pani tonu tau talo mai mo tato talo tu mo tato yo tunu mau ma inga i apno pa anto lamba o lo fa manu le pa use timu e pela no pe atu pe o nganu fa fua le fatsi o lo fa manu au malu lamba sawa kai koi kai taia kai waka o ma e sibo deo pa i mai albani ya lo pa penana o ai le pa use timu o se vainga na wai kanto roto rua matau po tanaki mano tu o se vainga po na o lo manei su lo lai lo mano se lo fa manu lo a poi o se vainga po na pe plenty pa so my country kispon mox pay la mo won tone fa me dia fa mong e lo po usi tim to mo da no sa pa de ngol mo o yo ka mo pa lengi mo man pa mar stino a to tino tama o se vainga po na wa pa palms the NOV na be amazing ta ranga mani se vainga no tu to oi ia mai se klai stete mo no tu to oi se pa ia le pito la lo sa pa wa umar manu wa malu e lo pa usi tai mil nei o se vainga na tana tau mar tana tai vainga si ta to no sa mo man to lo talo ia me so vainga nga tai fa se o mai mwana pa nga solo ia por kalame pa nga solo ta to nga ia tu ile weekend Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe wala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali e iai ai inga whabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu. Masalo ua e ai i fale fo mai po o taa vale ale fono ma e whape ane ua nao au nanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le fesosoani e maua ia mātau. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesosoani mo tina ma pepe. Fesosoani mo whaia o siaki i le whale mai. Fesosoani mo sauwanga i ainga. Fesosoani mo whanau ua hiu ma le aonga. Mo nisi whamatalanga, tanga i ane i lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au le o valu selau, Fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu i valua o wha o. Tolu i valua o wha o mo le R-Dash Travel. O mana
Mana umie oe po se isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. Ima ta au po pe o le vaita mai no whanau po nga luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, ima ta upu tau fe malanga inga. E au fia ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane i le matou Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, i le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Talofa. We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Ia te oe Samoa, pea e whina ngano ai.
Talaflava o te tua le nei o e whaafonga mai pe le Radio Samoa tasi lima i watolu a mo Samoa i amanuia le nei aso. Samoa ta frefe i le tai ua sua ua ta ale manu o le vau matua e a foi oe a nei a maua mua o tau mua o Radio Samoa, tasilima ibatonu amo.
mai pea atau mamao e mano lia ana lese noa oe o te le railoa oe lo umalosi lo umalua papa le fetuta I alla I lo uolanga lo ufatu enuti pe atate te a ana lese noa oe usele lailoa usele loa ina le matui tui tinga tinga le lofa na te sai lua ina usele loa ina le lofa e anangata ana lese noa oe usele lailoa Toe fa mai le rai Ua na o a upu O te to manga ia A o a ao Pai mai a sei baluai A ta te te a Ua o lai loa Le ali ia ave e se ni Te leiloa Si pong maniol punyana ba no le se no oe io o tele pena ya me sol pa vianga le motoro ya mo crisio a mele pe po le pai pai aso por pai pai isi am tali ai po I pasan longo po le tautua pa o le radio Samoa io la olim Fofogamua mo tai to le uta to yai ina ua to la merta to tai mi lo su lima be lu te ona sa le o le tu la Tasi o tautua al sunga se yuli umalau tato tala I vai whanua pe al masani ai mai paponga I lau lamangana au ninge alo nai minute so ta imana pionga le alo lii puli o le trimana hose autos pionga le alo lii anga mana tai ngamra mana panga sulpo ilo tato por klame mai pos tautua tani tu lai fa tato anga ia tu iai ia ansu ia po ilo po pionga le atua sabea El Harrington mana sunga ya Isaac Paunga ia ai ango o fale ka penga le weekend pisia ma ko ka penga nga o le fa mo ma ko po lenga tolu aso au talbo ia sia ma ko bo ia le pisia ko va ya son ngai ia maso ia le pisi o le ai pisi mo kere ia nga wenga lu to binai oi ia ma ola ya lo fa tu Yo, o fatu tua mate le ngal benga sole. E mangkua, ai ngofo mate le fatu tua. Ai nga yo ikam active.
Ai ngā ioi ke me uma, e ola lo whātua. Le ua tātou mama ai po si ui po, o nei tau sanga. Tātou te le lone me tupu. Ia wha moe le alofa le li, lo whātua. Tātou whātua ma wha maoni. Le tu la fo ia lo tō soi fua ma tātou bola. Tātou anga ina tu wha iunga toi fia vai asa wha lima. Ia on tātou mou leo le aso turi matai la o ke siano. Soi fua mai ale pepe o Christmas o le siri o ai. Pepe o Christmas o le tātou li wha ola o len sa ili a te oi ma. Le lo tātou lang sal. Ai mori pa mano me pa tai se uso tlenga ya te tia pa lau tu si te tia. Mano tau tua nei mai aso ato uso ya po ya tu mria po ya po fuanga pa po ainga mria le weekend to po me volan tau tua sunga tlenga ya te tia. Ile bas po pa tātou lia ile anga le le lo tātou tai. Fatalo bantu ya pa tai amosa pa tai tai tele lava na maputa mai Melbourne, papai amusa mana ainga pe apoi ia pisa Aoauli ia o lo pena o eva mai coast male kamakawa anga le pionga ia misa taefu ia sunga Daniel petausia i Aoauli ia alofa atu mole eva mai e Brisbane Australia pena po ia e te bise ofisa mana ainga papai tele lava na maputa mai o neanga ia ele mau mal mele le wa nganga le wapu ona ele mapo ima ai foi per pani o mai original no fano ya no fatu ya pani ya o na le vala o me ete bise ofisa mana inga fatu pena ba ya turiana malai ulu ma no la lo eva mai foi Brisbane Australia pena po ya en liko le o niko aloina ma no la fa tai ya eva mai le fai pule o la mua tone ya melia pa moana pa te le lava pa no lava pa te le map mai ia le o so ko ave langa ko ko game plan i le kamai le ka pi oi le ai la wa coach le kamoli se uso ese man na la ma so la pule game plan le amaka lanka long i la stona e le Pacific 7 na manisi ya le policy pia na wa pa fonga mai was make it pole pike le anga yo ya ngari kia o la 1593 ya e moaku ya ma waku fa sa longa ko sa o ku la vale radio Samoa ya fa ilo ai fo ilunga o ngatia ia le Pacific 7 na manisi ya matala story nei pe ya no fautua ele o ia la pu a tama fa inga tu lo ngana le o mai mo ai ya Paolo ma au lava ma baro sia au la au bani pa ponga tunu pe o tatou le amata nga besi vesi mai loko ia ba ko pa ale fukiulu i o palasi le silano e wanga o kongo ngai no fodi ia ai ele patonuina lo to pa ia ma lo to malo ma le nganga maulano pa tu ina la o mai moa ia tanga e ma silsila to e o le upu le fai le mota le ia mato mata no kamakawa anga to a peletai mai mo na la matulanga o lo wa fine po so walo e o lo watali fo o lo wa fine po ai ana ta ano o to walo mata to fana ia long ta sia ta to le nganga ta ona e mo le fie usi la mai mo mai pati ba ai ba pasi pak per pak ki ave pe po nga wa ma lo fai bo songa kali o le ati you yanga paki ka o ko ale ala ka puru mai po le ale le pulo pe po ala wa ngoto i lon fingal wa e ma lo fai bo longa kali ya nga lu fa mu ya manuia le amtalia le fa mo o le Pacific 7 na malisi la so ta mo le so for malo le tno le pa ngalong tofi man tua na fo e ai feel mai pa ngalong tofi o mai mo ya ke o lo po spa pe nga ke lu so ale alvo la ko kara ko kasi o ko o nga ngana ma nei ya so marie esel manga ya pa so marie le nga ngana pa nga ya lo fa tu fa ria le fa mo ata fa ngai limo pisa fa tai ma tu mai ai se usa ilia tu le fianga le ro ia ngal mana tai ngal mana ya la po se la to talo nga tu le weekend ya mana nga fa lo ai le fa sa mo lo fa sa mo Fofogamua se
Mikaele po asbau Felice Mikaele pasamo malot pasamo mania sa ole pesi o tuanga mo tato ye meso e alum panauto so na tamam tene lenga ngana mata ngofi numa tasi na ye moe oe lo pa petania moa ai ya de lo numa tasi na wa pa no no lo lumna le mer pasamo istamiti ya la kau yo pe yo na ya pa tai matua a mata mai tono moto malawa tal noa pa manatu pa naule ngana no metasi na lo fa le po I mo tato te feilo ya ya ma lo fa tai o le wa sulema minute ona tano le tulai tasi ele tautua de radio Samoa sulema e batolu a mo na tolo munien mano tato tono le wa tato wa ngatu pa unga po o le nei ba yaso ma lo pale fi tai tunga fi au ngan wenga le atoro tato tunu ele pengo fi ale wa ngasele ne to sanga ile lofo le singia usul tai au e te me pa lo pe sase ai o la ngona wa le la baus o mo kwa o ma le bai o le la ba ai manatu ane manatu ifo show ainga nai o au moni pa mo le tua ia manganu wenga te pā moe le atua mau ngānu wenga. Ona e tū le ilunga. E usu. Pa ngano le bai le sautia le pō. La ina le au. Uma le asa oa e fia. Bibi I le li. Tia e pa bai. Tia e pa bai. Mang mano le kamangai fia lua ilu maa pale mkua pale. Kamangai fia lua ilu maa pale mkua pale. Ole makua pa le ko ngunga. Ngale saua pa le ko ngunga ngā kou haru. Ai au ne man mano mai a tātou. Ma lor ngan loe ko alo puro ngan duan malu tsu le la mo ba si ui pa tau mo amor tanto sa ya le la mo lunga la le lido mo alo to so I fu ala le nei mo al ma to ora tanto tingan loe I miss o le tapo inga le a to tanto no ta u e o ma to le la mo ma to ngana ina ta u e o ma to lo to la tapo inga sa mo pai vai tapo ia e mamnia matu fa mano me se la panga pa ia le tu fa no manu ya wa sa mo ta fa malo fa tai manu via la to ngan venga for lo fa te le tu le panga pa ia le tu ya me se la to ta to no au kilani manu tu oi o atu no o mama lo fa te to mo to Malu tu sai le li so tato mia. Pa talo batu a melia pa moana pa te tiele lava tai manatu mai manuia foi e alo to no pia I foi. E la mo Wellington e manisi ono tu au ya lo fatu. Talo batu sunga ya sua e mosi bil fiti man fetu e Maria manofo ano pa ta yuso ma lo fo le ngan lu pa tai mo lo anga lo fa te latu manuia le king. Ya pena po ya nesi a tusa pa te tiele lava pa tai le pa manosi mai tau ranga o matango pia tau ranga o ke le swinga o walanga I tau ranga te le for swinga le anga I la lo Wellington o te le no sa o wala o aso Camilo sorry fiu e pa pe tai le tu lana me alo fa fo o le poto ya ila tu lo penanti sai ninga wala I le aso leva yaso le mas I le tau san ka ko aku filemu ya aone se tia le maluo tai au le leo awala ai ma fo fau le tau tai Yesu tau sa le aru le lo ma fo mai te lava anga ai tau tai Yesu tau sa eu tita mo sili pa te tele lava ma lo le va mai eu tita mo sili ma inga lo pa te atu ma lo nga lue le so ya tau wa I malu ma le tau si a tai ma no falo I ma ngele pa tai lo te atu ma lo fo de eva mai pena fo I a fanga lima ofisa ia le ngata lea e niko en alo ina Juliana malai ulu fa te tele lava e te vise ofisa mai lato o malabo mapta mai alo fa te latu tofu ai ono tautolo ma alo fa te leva mai Utah America alo fa tu moto wasa por ai le mato ai aso tofi o to lo fa te latu sunga ale tu ina ya no fo inga moi marpatua ya apaula ko si de sila male me no fanga mai mal fa mo moninga mai o ma o marka ka no fa o ai tanga to manatu mai upu lengo lawinatu there is
Bawa in the name of Jesus. Mea no wharenga mai sunga to ina ya. No po inga moi marpatua ya apa ulo man no whano. E paka a sa siero i Amerika. Lau pule lea. E leo tu fuore langi. Manatu mai. Manuia le lua ngā ruenga. Tu maurpa o unga. Ya o lua man ngā ruenga o lo ngā lua i Amerika. Tātou wheloa i pētara sanga. Taile manatu mai. Tai leanga le lei mo mea lopa mpa moli mo ma o man pa nau baane pa ponga le tino. Leo tu fuolang. Tau i atu e tusa mano tō wanga le lei. Le ngata po i sunga to ina, ma le paritua, ma le kane sia. Au nisi e ngalo lau papatai. A ngalo lau papatai o lo sila le atua. Me umato tu po. Ka tato te petau i le awala. O se tupe, o se tau tano tu lo. Lo ngutu ma le afi. Ngalo no whaapatai atu, leo tu fuolangi, le asa mea tō te mai moa au ma le ai. Si la fia le atua mea uma, se ipu vai te watu mo le soo e le mao mau ia. Nia le atua lo tō wanga le lei, i loo whaata waa ma le ainga, whaapetai tele lava. Leo a iwa minute o na tāne o le tulai tasi, sunga ia, se yuli ma laulan tau tua, pēa tāne tulai tasi, patalo patu ia pune mangapa le fionga tia kono leo ta, ia male patu ia le lenga papai maputo mai ia malo lamba le maputo mai ia pena fo ia Philistine Sataraka ia Shalom ia malo lamba papai lo patu Agnes M ia lo pateleatu from Kansas City da Marina and to Loma family tailo to wana lei mai ala peselea ola sa ili atu le sunga ya se yuli manau tatou tala i vai panua i laulava ngana alofa tele atu au kilani manu tutua oi o atu no o mamao lofa atu taito ma se umano moto pesele se koi kala le tu lot Samoa o le moso ta inga ma le fionga le ano le inga mana ta inga mana ai le lo ta no sa o lama le fionga le pule o lo ta si lima fa manu ono fa lima o lo ta si lima fa manu ono fa lima o le o iva lua fitu ono iva o iva lua fitu ono iva po le lua fitu ofa o lua fitu Lua fitu ofa o lua fitu lua spurbalu Atkinson Avenue i Otau mawari tau tuare chi mana ho se autos si linga tari se ulfa moe au ane ia tau tubare lo pingal a ngai loa e ta noane pule anganon mana tai anganon mana tau whare tonu tan tongi ai ta lapu tala no iai awani ngati e patola bai se langona ta ume o mai luma e te maua i lo fia le tau tuare chi mana ho se autos le fionga anganon mana tai anganon mana Olu atasi lima fa balu ono fa lima. Maua lei, maua lo fia. Se vai vai tama,
bala fika otama sasao ela va de fornima siva la ia la mia sama mai e kuma e bana sa fifiai awa seua pula bala fika otama sasao ela va de fornima. Fifiai, awa, seua, pula bala fika, otama, sasao, ela vai fornima, sensiva, lava oe, la mena sama mani, e uma, e vama, so fifiai, awa, seua, pula bala fika, otama, sasao, ela vai fornima. Talafalava, I'm Annie Buletiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Siva maya ole tau sala, ai ole ale oni tama, e ole te ne tapa tapa, e mase sei polo la nula. Isiva maya ole tau sala, ai ole ane oni tama, e ole te ne tapa tapa, e mase sei polo la nula ama. E mana ya telefo ile vai. Tama ita yasiva ai babai ai atu fa malo mo fa ale fo mo ai ole fo e mana ya telefo ile vai ise tama ita yasiva ai babai ai atu fa malo mo fa ale fo mo ai ole fo. Tau salala matata ata, ai ule uma o tangata, ai amata pa au, wapa ulua ai fo ile manu. Se tau salala matata ata, ai ule uma o tangata, ai amata pa au. Talafalava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i amanuia le nei aso. Malo tua ia fatalo fat fo il tapo inga le tunu nei tula o le Aouli tala mola whaafonga mai tala tumua. Fai joina le so te inga mari fita le samini sila tu sama le vao ngoto i upolu. Fola ina le pipiso le tali vingi ni usil nei. Talonga fri fai au ngari o Blacks lana au malosi mo le talonga ma Italia. Ya, whaafonga bai e whalau te lino nei tala. O se tangata le te whale Samoa, o i whaalia lona le whiwhia ili le au se psota inga mari fito le samini sila. E winga whaalawe o ngoto le vaa le manua nui. Ai ole ofisa silo fitani sila mar fainga malo Samoa wala tu falia. O tala no anga matangata lau tele o lo te ia pulenga falo te fale Samoa. O manu Percival o lo ngalua se fatung tonu I fase enga le samir ngata fale o le tu sau te upolu. I le vaenga o lo ngotoele manua nui. Tai falia le toni sila Pasifika I whapea. O whamtalanga o si o mia ile va o na o tala fe a veai. Mai ta wai ela I tiki. Ai pele ai fo I sota ingo o iai.
le ai ni whaamtalanga mo tanga talau tele I lunga o le upenga o whaamtalanga ai po whelava. Whaali e Percival ana whaapea tupu mai ni sila ni wa angoto. O le ai eise numero o le telefoni o le oba selau. Le teimi lava lea e mawhai o le telefoni ia I source taimi mo le fisili. Mai e ta wai a whai e ai ni whaamtalanga I tau wo I matai sili o le whianga. E leo whaalau te leina. E mawhai whaana whaama o tilunga o le tula o le Facebook. Ai po awala so ta inga whaapea. E mawhai e tangata ona whaato ai ni fisili. E ngangana Samoa maringa ngana Peritania. Wai amanat foi. Oni whaasala launga I le tio whaalo te whale mwhai ana whai fite le samia sila. E so ta ia I avea I au tū. Ai wa whaali e no visa sila le Navy New Zealand Andrew Brown. O le whainga māloa Samoa o lo taula mua I tala noanga mtangata lau tele. O New Zealand o lo tū masauni a lango le māloa Samoa ia tala noanga pe a whai. E mana na o ma ia I le lumanai. Ai wa whaali e Percival e le kawia Samoa o na ngafa mabso ta inga. Mani whaamtalanga. A wai le so oina le māloa Samoa I le vai le au. Ai o fui tu pa I mau si manu le te fono le komiti fo tu o ngā te whale Samoa. The Samoa's Marine Pollution Advisory Committee. Le komiti alo ia vai ngā rua ngā la dai. Wai a langolangoina I le whaamtalanga le Navy New Zealand. Tai whaali ai o so ta inga mtanga to le roto I whale. O le matafa ioi lena. A le whainga māloa whaalo te whale. I le mai ai o le ulu ai lusu whai tula taro na whaamaro si ele tula whono I whaasai pina whai longa kengi no whaang whai tele New Zealand nei. O se furuma le lua I la tō sai sai ai. Whaari ere sui komisina o le Paul Bashman. E iai nisi o sai sai mamoria I la Samoa o le tula whan fō. I le tūmalo o Waitamata o le president o le kengi le headhunters the West. Sa whao e se nyala na pina malanga Pasika. Ina was wha ia leo e se whale View Road I Henderson I le tae o name. E to lima ia sui o lea kengi sa vai ar CCTV o ki e ke e alato Pasika I Wellsford I le luas fulminu te ai le tasir va bea o na nafi. E counties in Manukau sa vai ai leo se tamalu e papakura o ia o fuina le pine le kengi le mangu kaha I le tae o nei. O lea tamalo e lima suma testo sanga sa I wana ina avela na pine I leo e wilava. Sa musu le amatanga I mamori ai. I takanini le aso na nafi. Sa lipo ti ais tangata sa o fuina se pine a se kengi nga o ia se taavali na mga alo po Chester Road. Muli-muliana maua leo le taavali o Tara. Masai sa ia se tamalo e limso taspito sana. O le sui foi o le kengi le manga kaha. I Waikato sa va ia leo se tamalo o ia o fuina se mitiafu. E ia le whailonga le mongrel mop. I le vaveo. O sa vali se fale aina masai sa iai. Muli-muliana au fai se polo ka leo I Tristram. Le fia na po. Ma vai ese ave taval o ia pulo wina le pulo o ia le whailonga o le kengi le mongrel mop. Ma whao ese ai ma ave ia le tu sa mani e tula ia I le whamastonga. Pe o plenty. Sa maua ia leo se li poti se kengi o fuina a se sui o se kengi o fuina lana pine o tie lana wilafi e unoma se number plate I le state highway lu forever I le taia o nafi murmuliane maua se tuatusi ma whao e se aine whailonga ma le tusi sa mania sa aviai ma nekipia o le tamalo I lima sima testa usanga lea sa mawai le uai tamalo po le ulai kalaka foi ma sa maua se whailonga le mongrel mop I lungo le dashboard o lan taavale ai fato a tolu minuto te ar sumale lua vai luanga po le sululu le sa amata fa ma malu inai le tula fo o isi sa ia memoria East District Tasman o la stofi sa pasi al parmeno ni si le tula fo no te o le fa po o si tensa mo si po la o tasol palota o le tula fo no to e mo si teni mo se vai ngo tante sa mo sa pa o se no la to si teni tila il faut que tu formes fonto sango vai ai o neso le tunu sa tu sia lungo o walo so te ingalo kele I do mai na pasio le tula fono university o si o me ai fam talango le tula fono ai poi foi pengifiki mai ai o fai pulo le greens te na tu yono sa ia longo le tori si le pasifika so stanga te sa so ko pe fa na usa mo ile vale a pe sa lo lusu fa ma le a pe sa lo fast valu en fa na pala ia si teni ai o le tula fono la vai e fai stila vela me tu ai o le tula fono sa mo si fo ape sa lo vos pulua sa ave se ai les di teni sila o se tali fa le tula fono le fai unga al famis no fa si stilia Britannia le privy council le sa ave famis no fa si stilia ni sila le vai temi fa le tu yono o le tula fono to fa office ta pa si al parmene o se tali atulea ile tula fono o si semi sa mo si fo ave sa Paul se forma le lua. O le tula fono o pasene e nau I la tu sa so I kupe fa na I le vale a pe sa la lusu fa.
ma le a fe sa lau fast food ba le benefit ai le tu sa ma le tolu a fe ba sa lau o so fo mai pe li terminei ai e ulama ina tal sanga ia li temi o ila to e benefit ma ile si teni ni sila nei sa mo le am pa na ma tal sanga ia ama te mai le solu na po pe a mai ona pasia ko ban siling ile so fu o folo ina sui o soi ko malo ina ia pipisor fa ma io televisingi po le whooping cough I tomo di pepe piro siriato na mawalunga le tulanga ila matia ile fa ma imtokia. Pali elso I fu malolo ina ni silo se tali ia ile tunu wa o fata tiene. Ile mai ai o fo tanga sio le matanga wenga ile so na nafi. Ile fa so mo vai. Ai fa vai so mo vai. E lu se la ono smale tonu mata upo ila tu wa fi ile televini. Le betosis o se numero pito mawalunga le o ia ile tosang atole ni wa pe mare ru fa. Falian fa tono so ko malolo ina Dr. Nicholas Jones o se numero tonu sari porque ele tulanga mawalunga o fa mawi no le petosis e tu wow e mafo mai le mawalalo fa tulanga no afianga sa ia ile timer pistol covid se furmariva e pero sa ia pistol winei o tanga te maori mar pasifika pito silia tu ona ai fa dia Dr. Jones o le la tu atu ngulunga le pistol le fa ma yo ngonga pepe la I tele ile fa ia le ia yo tu pui ia pe o le tolo ia fo ia tu ia faia o le televisione patino na lama tia te mai pepe sta fana na mai tanga te ma tu foi mai fa ono fanuai so I fu mo o le faringo tu manga no le polensia o nga maulunga o kilani le oilo o le poifest o le atu maulava na faia le ai o taro ia kilani saute mo le famana tuino le limas fu te sanga ile te sanga pau o le fu fuanga ina o mai ona o poina le pon fa to fa lo to fale ia le ono fu fa felims la utala e fa tu mo te vai ngā tupolo uti o tiari fa tu penga o no winga o isi fa la pu tonga tanga de Pacifico la msia mo sanga longa te tupe mai le fono fa foi falo te fale fa ieri te fono de fono fa tonu fa lo te fale o tarama papa to toe a pulu ris au tanga vaia sa ma furi le longo de fono tanga sa fa ile vastane mo fa tu ma wina pe o fa linga I o tara ari a pulu sa tal sanga ina ila to fa ma poina le fa linga le vai ngā tupe ina ia mauti no ile fai ai peo le whaaringa o tara mo le whaamana tui no le limas fu tu sanga. Peo nei lo ai o se whaaringa o tū manga nu whaapolensia o nga pero sili te le atu ile lorangi, kai te wā whi mafi te mai tia onga, e a wai tau wanga o siva ma whaafi pianga, a prilo te sang fau, e a to ele limas fu tu sanga o le whaaringa. Ia taro talo o whiwhili ar whai aonga o Black Scott Robertson ia lana o malo si mo talo nga whai o le latu malanga tāmino nei tui mātu o le hemisfia ma Italia le taia o le aso sa o le pou ia Ethan de Groot o whaamai anelon whasalanga ma ile le tau te stio a inga whaaro tui whale le au ma fo ena whauina te Mikey Williams o le tūlanga ina o whiwhili ai lau mo mota alo sa o Patrick tui plotu e pau leo swinga po le whiwhilinga tu sao i le au e bena mo mota mo e ai le tūlanga loka tu po vai se tasi o poutu o le au whaasea au whale leo. Sam Kane o te te liu mai le tunanga lusi sa loto ina o misia le taonga maforani le whainga le vaato o no le tae o lulu o le no winga o ari savea. O le atu e te liu le ofu numero valu wale se tiki o te te liu ina numero ono. O le taonga mai Italia e ato i elista lau mai limo taonga whaitauri a Kane malana te taonga fo ilea mo le All Blacks a le anga i atu taalo i a pani. Sa me peni finau o le whiwhia o na le apianga lo nolu sa ia le talonga fai ngor vasto le mele pita la kai para fa le lo mo tula nga lusi weti o le leina uma iluma o le skalabu para mo mo talo Cody Taylor le huka ma po ya Tara Lomax ia ma di Groot a safo o mo ofa tunga fasi ma flecho Newell ila fa le lo Newell o sui tulanga ia pasilio tosi le sa talo talonga uma tolu mva tunei Camroy Card o le afa ona mo mutamo le tulanga afa o ia swinga no fora fare o lois tu iai o TJ Perenara le foi o le alo lan to talonga more o Blacks Anthony Leonard Brown o mo mota alo su ia Jody Barrett o lo fa manu olia o funu mes malua Mark Telea o situlanga ia Steve Reese tulanga wingi Bowden Barrett no mes fulu e ko Johannes Futolu que era Clark Leslie wingi Will Jordan le of funu mes malima David Havili o filia le fale o lo mo lan talo mo mo talo mai le talo mai akpani le awol o plex mo le lima le sa filia yai David McKenzie wa ave off fale o lo numero lu su tolu o ste mo le o talo le o Blacks I Turin ma se talo nga fai teoria mo foi leo le kopi o fai al malai al club soccer al Juventus le Alliance Stadium
le o fiai fas ma le wafe o tenga te mata wa fili ane ya fai a wana kapite to fitu ni sila to masi sama ya la au mo tamar sanga I Dubai Dylan Kodia o le ai kap tenina le au o lo au fiai tamafo e totolu o le au la o fili Dylan Kodia Chayton Keeland and to New Stop Oli Masses o lan talong mo mo le so fai maka o lan talong mo mo foi le na Rohi Makavi Black Sione Molia Tone na Shu Lewis Ormond Bradley Rush Joey Tau Matene o lan talong mo mo foi le Code Veru vai Macho Whipper o la to o le no ono manu o lo a PI ki Jona vai Roderick Solo Aquila Rocolisoa Masavia Tito Harris Well, Philo and Eddie Talonga, le Calapolita, the Warriors, and New Zealand, Moritamel, Sangalita, and our animal, and Wafim, and Lufulima. Well, at the Talina Talonga, the Warriors, and Talonga Talo in Las Vegas, America, Mosete Momoa. Well, the Warriors are at Alomani Canberra Raiders in Malaya Legion Stadium in Las Vegas. Ilha Sumomo Mati. Well, AC Tuma, Ino, por Calamo Talonga, the Warriors. Well, the Farmount near Leo, the Malanga Mai, or the Aoauli Penrith Panthers, the FA Farman, Malo, the Champino NRL. I le malana Mount Smart Stadium se la tutalong le Warriors mo se te momoa I te tonu reono te sanga tala na ne yasa Maria le tunu ato o le ratu fai o le vaso toi foi ia Pagora marore tātou tunu tau tua sunga ya se yuli umlau I tātou tala I vai whanua au inatu I lau lava ngana te mita ai moli wha maroma wha aptai sunga ya se yuli umlau spau ponga po I o lana tau tua I le tu lai lua ta se marpa a moe sta venga tala tau I au lava au por kalame pa ngā solo le weekend o lo tu molu pela wha mawina au kilani spruipa le mapanpana ro e o kilani molono malu le po es pulu male wha o lo tu mau se paniang mai sa se pa lo suru mantanga o pe life me o lo tu mau na male awa ni sipa nga o kilani vai nga mo tai au la sto nai ea va tu pa uti munga e awa fo suru iva na pana mo tai au e o lo tu mau le manu po se fulu fa lona maulalo o vinga po na tau vele ni mai da sa ta tu wo ma ta po inga le pa uti munga awa lo se polu le bela Fa mawina I le asa malon malu fo le po sfulfa lo tu mau le malu lo sfulfa lo maulalo sui amali tau le song fo mata ngo fel suru la apa mai awa fo inspire ngo kilani I le song fo lo na mafan pana maulunga lo se fulu ya malona maulalo sfulma tolu le malu o le vai nga tai pana lo tu mau mata ngo fe o le tau le so mo la tau ta pena ya wasi mai mona mana le tau I le so ia o ata ia o la sto nai fa le tonu o la sa pa pena po fa le tonu le tau le son po o la selua ia le la pui pui e lo tong tia io a fai lo pingano tu lo loto ia tau tu na le la ta pena me o sil pia pe lo pa ola ame a pe o telefoni pia ame la mangi ma se fulu o wa pa uma e iba ko maula le maanga kasi ke bili o mai o le lango ko pau pau tuanga le wolo safety ni sila maritime ni sila mat tanga venga ale ACC pa tala pa si o tato tonu ne baenga le afiafi ya po le auli po le asparoile lusu lono vema lu olo fa pa tala patu Samoa na atoro tato tonu a mesela penga ron stofi pa ni mia marka peneta ya po o tato tonu ya pa tala patu ya anga le pelele I tanto bala balai ya lo pa le tonu tau I Samoa me lo pa tiri e mo le wila pa uti munga lo tu mau vela pa mo ina mai si o tanto no lo spulu iba le mo nunga lo yai ya ma lo na manu le fiafi e lo spulu lima ya mana tua e la tano si o tanto no ma va e le pa ustimu I up north anto so I na inisio ba nga nu tu ai se pa ia lama ia le pito la lo south ale Kleistete mo no tu ai pa mo o manua o mo manu nu taito au manu vi eneri ai le pa usi timu te nei ya mo se pia por klam pa nga solo tato nga it's foi il weekend le tau tu ale radio Samoa su lima
iba todo amo sprono minuto te le tu lai tasi ia la oli ia ma Fofogamua mataito se pa e fo se taimi o le piapi le tu la pasu ia pon fo se taini atu ia le pule o le Enterprise Motor Group ia le tautua fo ia le sunga ia au kuso fia le nei ia mo fo ia na pa fo le malo le tu la to fo tautua a o nga ia tu ile weekend Solomona e patata ile alofa ele mafai e vai e tele natine ya ese ole ewo ia so uma a ole uso ia so now le Samoa to il Samoa fala velave ai fa ano ai olo angala aita uso tutuila ua ela vita mai o Samoa isisipo e mativa ai no ya oe lava mai falo maina Tanata ai loa malumala au se pala ole puai le wa masa ai uidea o te talia malo uloto fia se hotele amanaria ai fa ano ai olo angala aita uso tutu Yoe tau alanga Solomona se ponga Maria le penino le tia pau ina ua tau lai mari tātou taimi lea ua sprui wa mara bidu tau te aile tuna tasi ia tau nuk mai loa lea pionga le pule ia le sunga ia au kuso fia le lei ia sili pia le maro lea tanu le tau tua i po le Enterprise Motor Group i Manukau City ia le nganga pa analo pa talabatu ia o le uso bane o pa ia mo maro au kuso fia le lei ma lo le tau tua tanu ia ma lo le o sai pa kai lava mon mato wa no pa au tauto ia ma lo fo ile tautua se tautua tunu ia le tautua le tio ia tai mole ina la fu mo ia so ma to wa no ma lo pa tai a mari tatu anga e to le ki en le tautua se o to pa na ta male o fa po ma le tunu a gusa e silia lo ai ko ia ko lo o ma le ma le ta ai ko ia tulanga ho le o le ai mai se tatu tunu ia le ka to se tatu tunu ia mai se po ile se o tunu o lo kai na a sia le mato lo toa ia o le taimi nei o lo ia ina ia ta fa mai ala to talusanga ia ma kili mai ala tu ta va le taimi nei ia o le inga nai le tu nei aso o no o avano ia ma ua pa ia fule
Mātango fio le tau, ia te o le ala lea ua o fōi lea manoa ma tūla ma si tātou atunu. Ia si e fōi le au nā whatau wa a le enterprise. Malo tano le upa pongan maro le tunu mātango fio o mia lama le au nanga si o tau whana tā male ia o nisi mele o ele malo si o taitu ia la fotu ia star reporti ia tele tu o fōi tā por klam mrenganga whanol. Ia, whaftai taito, ia, mo le atu whaftai si o tātou atunu mo le lama o le mana ia fōi o le tautua ia ale enterprise mo ko nei manukau ia wa of mo le joint whaftai ia whaftai ko le mat ile le tio mo le whanau loa ina fōi pol whairo ina fōi o le matu tautua ia mai sen wale malo sia tātou atunu ia o le cup campaign le o lo tu maupea ia pe o le cash bonus o lo whaau pea mo le masina o November ia ona e tau I tonu ma le tūlanga pūlera o la iai ngolo na ono la tau sa ili o la tu sa ia ai o na mia pūl se le me pūl vai tau tūlanga pūlere o na ole Nia la ta tūle wanga ia tūle Christmas te le whana I pufuanga ma na wasinga nai ai ia pe gal tunu na ua pitau I tonu ai kako promotion le o le cash bonus ia po tūlanga o lo ile mano no e tatu ta vale lotoa ia o fai ona fai ai se filinga ia o lo maua ia tatu pika mua pe o piki afula ma tula po le o band ia le wa ele su e malo se tatu wa tunu ia ona o le telefone o le tatu la kala te Christmas ia la o le o asiasi tula pa pena ia ina pe la na o lo mana ia ta fitu ta vale no po ia mo na ia ai ngai vai tap ia apa te o lo o market I o lo tau sa ili so sa ia o lo mau mato I tato address o le lima fitu tolu Great South Road nei Manukau lima fitu tolu Great South Road nei Manukau ia te mai foi le dua fitu ono se lau dua fitu ono se lau ia po tato wa numera Uri o le o Barcelau, ono tasiono, pata sivalu, o Barcelau, ono tasiono, pata sivalu. Ia ono e kolkako website mo la o puilea o tama mau mai nei manukau. Ia o lo ia le tato website na enterprisecars.co.nz. Ia mawhai o na tangatana iai, o lo iai fōi le link mai au tafa pe o lo e na via tulang o le finance. Ia na o le kiliki a le link na ia o na po ia pai leo na pai meila o palai lunga online ia o di kamtalanga ia pai o na so mai ia o lo masu nei male swale ni pule ia teri ia ai mai se le tamam tsua tau ia malo be ko ia au na patau ba ia o ku so fie lei ia te fa te o lo na ia se sa po le po I vai tau o tau sanga ia kaito fa sai mo mato wa manoa ai ele po ia po fa ia to no po ia le o nanga lo to le aso ia ai mai se po ile fa po ana se tato wa tunu lo ma wa mai ta fa sala wa le aso ia lo familia le tuor ta po ia se tato tunu ai ma se alo atu mo le ia ma le aso ma po fa mo to ia taito Mori pa maroma pa tai lau sunga Augusto Piolei le lamo e ta pena ua mana ia lau ta pena ngwa le stop city fa ngolongo mo le to le labo wa to tino tama pe ona tanoa ia long fa tsui le fo le fa pongal malu si ta tanu ta ina ia ngale le pene ni la o to tu mo tamela le malo le tanu ia sanga ia ne ai o tai to ifo manu ai e manu ia po le anga e to le weekend lo hotel atu sunga ia Terry ia male sunga ia tau manu ia la to weekend tanto pelo ai pe pa tai mo ta riponti ia koso ia pa pena po I manu ia fu pa mo so nei nei aso so ifo ia sunga ia Augusto Piolei mana au sa o ia le oru o fa o iva fitu o lua on fa o le oru o fa o iva fitu o lua on fa ia pole o iva lua fitu ono o le o iva lua fitu ono o pole o van se lau ono tasi ono fa tasi manu o le o van se lau
ono tasi ono pātasi manu, anga etu le lima whiti tolu Great South Road I Manukau City, maua le lea lama le tautua la Enterprise Motor Group I Manukau City. Awa ni ABC whasala laua tu sa o la Radio Samoa le tamara sanga teto fitu ale malisi Pacific Sevens lua afe lua sumar farm. Mai le balai o le Manuka Rovers I Mangele I le aso tona I lua se fulu tolo November. Tele au mai Samoa ma le Pasifika o le Aoauli nei wha moi moi. Ua mawhai ona au inatu ona o le langolango mai a company name. Moana Rentals, The Fono, Chimana Wholesale Orders, Pacifica Family Health Crew. Mana tua le malisi Pacific Sevens o le lua afe lua sumar farm. Aso tona I lua se fulu tolo November. I lunga le Facebook ma le YouTube ale Radio Samoa. O le R-Dash Travel o le company numero tasi le taungo fio pasese mo Femalanga inga I Samoa whapea le malanga bai I Samoa New Zealand Day. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni I tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. O mana umie oe po se siolo a inga se fisoso ani tau Femalanga inga mo New Zealand. I mata au poe pei o le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, I mata upu tau Femalanga inga. E au fia I mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le mato Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Let's not pretend that we have nothing to share. Tell me you're mine, always be mine, now and forever. Just you and I, forever we will stay together. So here we are together at last. We share the good times now. Tell me you'll be
pretend that we have nothing to share. Tell me you're mine, always be mine, now and forever. Just you and I, forever we will stay together. So let me take and cherish you now and forever. Let's not pretend that we have nothing to share. Tell me you're mine, always be mine, now and forever. Just you and I, forever we will stay together. We'll stay together. We'll stay together. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te whawhiloa e fwoi e te oe mawhai o na so tai mail tātou por kalame o le areto le ola le nei aso ma lo lava le soifua manuia. O le tusia ia kopo lo mta upmo mwafa upelua sifuru ono e whapea ai se tasi o ia te outou e manatu i fo o ia o le tangata mio atua ai le ta ofi i ana upu ua lea o ngā lana mio atua. Ile lo minga whapeltani e tangu whapea ai se tasi e mapoloku. If you claim to be religious but don't control your tongue, you are fooling yourself and your religion is worthless. Whemai. A whai se se uko se kangaka mapoloku a whailenga le loku ai le mawhainga pūlea longa laulau whaiva. Kangaka loku a o upu e tautala ai o le ngā alwhasi o kangaka e le ai se upu ola au mai ai whaimai. E auala le whase inga oko e le ai se winga o loko anga loku. Sa le whasa mo tonua kaunga iai. A le upu mo o le aso le nei ia fili au upu e whaau ngā. Ua e loa le whailonga whaingofie lava e loa ai, ia te au ai, o le whailonga whaingofie e loa ai, le matua whaaleanganga o lo wolanga wo iai. O le melea, o le mawhai e oe, o na pūlea lo ngutu, lo lau whaiva, se i tulau, lona winga, ua e loa o ngā fili le lei au upu, o upu ke kaukalai, o upu e atia e aisi tangata, ai le o upu e fasioki el tangata. Fai mai kala fata o te se fulu, fai upa se fulu iwa. O le ua tā ofi o na laungutu, o le tangata poto lea, le ngwingo ka ofi o laungutu. O le ua fili upu e kaukalai, ka ofi upu e lea o ngai atia e ai, e kaukala upu ma fili upu e vi i ai le tua ma upu e atia e le tangata. Fai mai, o le tangata poto, le tangata le na. Le ngwinga la, o le tangata poto, e le tu la fwa ia na tala e mafau mua fako akaukalai al fasidi awa e mafau ngai stanga e kan ka wakale fi kala ngoa waka kipi fa chokle fa ngoa kala ale ku kui o fa mtala e uma fa ngoa wakale fi mafuta ya ko inga tanga ta fo ia kala ngoa e ke fa longo ku e umanga lua kala ngoa e ke alu e pe e fa un peki apupulua vole
mafu mai o kala ka ukalai o isi kala pe fa ma le fainga e ku kui e le ke e ke o le te iska ka e lafo kwa kala e le a fe tala ele e ese mai me foi le ka ukala sa e se ka ukala sa o ia me mana ia na ka un fai ele me tanga to le loa a fe upu ka kwa kala pai loko is tangata mangu ai tangata ai wale ke so tangata la fa penga e ke alo ese mai ai so al fautuanga foi la mo e ko siaki lau tautala po o upu e ke kaukalai o avaku ai leola o e avaku le oki isi tangata ke le kangaka le fasio tangata le tinu ai tele tangata fasio kangaka i menge upu o le leiloa o nga fili upu e kaukalai po se upu e mangu ai loto isi tangan po se upu e fa amalo si ai se loto o se tangata so fe mai kala kuspai po le a loto anga le loko mai fai mai o el tangata a mio tua ai a fai o kele ni tangata o lo makwa maso fa sofa o nga o upu lo nga winga fai mai kala kuspai ele o kala kuspai wale ai se winga o lo kan kongunga lokunga ai fai mai ia o makwa le au nga le kaua mio tua ino o e kangwa o fe mai o makua lo olang ai a fai o kelin tangata mango ngua ya upu wale ai se winga o le a mio tua maloko anga lotu le tua o ya o mato ya fai o mato ngutu ma fa manu yanga tangata ya tia ese tangata ai awana ile petia se tangata awa a mato watina el tangata wa mawalunga le vi inga o lau fio io mato olang Faman we ono o Yesu. Amen. Ave lo la
Awe lo wola i ao ngā si pok mari o Peter Crichton whamai atu ai tātou programe mātango fie are tole ola pena ina pāsta la paile kopa nei programe matu pa maroma pāptai pāsta la paile maro tā pena spapong po nei programe ile vai aspopia tātou au dia le alofa maneanga le leo lo tātou atua Sulema minuta ona tāra le tūnai lua tā lua spauponga o le tautua sunga ya se yuri umalau tātou tala i vai panua i lau lama ngana pangaso po leo tātou por kalame musika sui floi tātou noa se ipa ia le tūlai fast wheel and four ia o ngā pia mai pole le pia ngāne ia taua Sabea Al Harrington ia ma le sunga ya Isaac Paunga se ipa ia po i le tūla e fitu le piafe ia an patini po e po i lea o le sunga ia sau seu panua tō te maputa mai ato i pole tautua a le Radio Samoa. Toi whataro pātu le tautua le Radio Samoa Aoauli ma Fofogamua ma taito whataro pātu le nganga whaanoalo na i o tamana i o tina o usa mo tō pāpinta lawa nei whanawiti Vispela pengaronga pa ia ne atua au ki lani maro tūtua oi tānofa lama. Ma lor pare ne yaso ta tono whenga isi te au mga benga ya miso le antor ta po ingal maro le tunu le whenga venga tōpia le tua pa ma lo pa tai lo tō manatu mai ya whai vai ta po ia e manuria pa mnia le tua le antor ta tono ya po le pengaronga pa ia ne tua lo pa no manu ya wasa mo tai au pa petai te le nama pa tano pa tono maro le tono ta tono lama lo lango mai ta ri ne fo ta tua le Radio Samoa pitu aso le vai aso lo su pai tula o fo lo pa tano pa tia tono mau ese ta to taimi ese ta to waso ia ai tasile tua to te tapua ai mamato tapua ai tanto te leo tāpua i se tua oti, o le tua e soifua te, tanto te mautinoa, o lo pātou tua, e ama lo pātou tua, o lo tātou pā atua, e le tu la po i ana tō soifua, mono tātou hora i awa lofa le li, le upama ai po le si ui o netau sanga, po i ana vi inga i le tua, ai ma lor folau, ma lor pale, ma lor tau vivi mai, pi tai tunga fi am ngā ruenga o topin bala awai le rii, ia ma lor fai ar faiva a fai ana fa maoni o au ngā ruenga e muli ia te oe. E le sero puna, o au ngā ruenga e muli ia te oe. Te apa peo nai fai mari fa maoni. Ai a fai po lele ma e ia ole na, o le na, o oe lava,
e ia le tali o nā me o ai le ai a se si me o mar pa maun e te o le rolu manai e te ngalua e mar pia te lava te anga iai e pia o alava tu langa e o iai lo so i fua ma le ola ia ma tala noa mai nisi e le si me ke pole lo fa mauni na ke le fa maungi lo e on fa no noa le o tātua ai le ai a se si ato tōre so i fua ma le ola pe no pe atu ai ta tam fai me sili e fai mo le li pe ona alofa e ala Yesu Keriso o le ase ta tani atu le ni ia mo lo pe lo no bi inga e fa ba ia fa ta lo fa tu la to ta tu su pe la ma puta ma ia im te ina lo fa ta va ia alo fa tu tai cho mo to pe to mo pe la lo atu to sua o te ia bang na la tu ia e o te ba tu la sua fa lungo le apio falling o me na le pa pe ko e ka manga o sua ia nga le sa lungo le apio falling o le mato ngā menga nai whai, ia sa wano sua whaapitai, ia le alama matu whape atu, a lo whatu mo le atoro tātou tunu, mese o nei o tua asina sino, tau whiapiri tau fua, ia lo whane li, lana, whamano longa ia te o tau, so sa mauta ngāsi mauta malawa, ia le whamano longa li. Patalo vantu ia so loi mo sese, ka lolo mo le ainga, whaapitai, mauta mai Agnes ia lo fatu Emmy Roberts mana ainga ma lo na papai dai ma pta mai fatu ia Marietta pi mana ainga papai tele lava Marietta ia lo fatu man vele weekend na pasunga ia sua e mosi bil piti ma patu ia Maria ma no falo papai tele mo yanga uso Maria fai bana fiafi ia pena foi a Ioane Falnico ma ainga papai tele lava ia pena fo le patua ia pole ofa ki tonga ba ai tuitea Falnico Smith ia ma no lava papai a ofa lo patu mele ki en a Nita Saulo ia lo fatele atu ia ia ma no lava papai ia kau lava ngau ska i ka ko kula pong sa o le Marietta Nei ase si lungo tu la fono. Tato stai tu la fono e moalo fia. Lei ungolo waso e te fia. Ea mai le pe marku la pongo o sa me o sain po ia la kou me o ke. Ia ai. Pa ia le kaka ia le moa le karsu lua le iau a le moa le po. E o le feo i malo. Ea tato stai ia e moalo fia. Papatai lang mai. Alo sia la tu ki balu mano fa tai mano lama fa povina tanielu ya mano nuia poi ya lo patu manu package mal ainga ya fa tai tele lama saini tu le epa mal ainga mano lama fa tai le manu Alexander Williams ya mano fa tai lo eva mai Melbourne Australia to pa manatu ya tato u malama fa mole o ko fa ngaro ko wiki ole kare vivingi tu lo de ngano o le kare vivingi le maka o kia kai mingi ai ke alu lai pai lau test o le COVID. Le va pe kare vivingi mai ngofo e lo fale i ang pasara lau aku le ko mo como tau lau a bani le papongana. Nal fautua ma le tu o lalo le Radio Samoa. U whangaro ka kou le COVID. Ai maka o kia e o ngonga. Le alama ia cases ia sa mo koi kia lua afe new cases ia o lewa whailoa mai. Ia nispo o mani ele se mea tu wale ai. E alanga e popole mea tu wale. O lo leu sta. E sa oa. Ia se koe fo i mai ataito. O lo leu sta ina e kopo ai lo keke mai popole la o mai loti. Ai apa peke usikai po o aku langa o mai walau. E ke halu mara fia. Wapo ngai usika i mawhai fi ngano le li ai le o whai oro fi ngano ma le loto o taito. Ngai, tautua nā, pape o le ale whaongo ina o le fulu, le atoa, le pāleni, le whaongono o loso i fua. Ia o le whautuanga lava. Anu e vai lau whamiri dokta. Alaku lo whai whamore se i whai maa lau teste o le COVID. Whai mua ia leo nurse ngai ke ruwhi roa. Ia ngā ko e lole e koe maua i ngā ngai ke sira iai. Ia a whai mai ai ok. Pai lai. Lela e fia. O la e fia. Wa po nga wa mai. O ngai ma ngai ele o maua. Ngā le furula. Ia a whai e mai se antibiotic. Ia o ska iai. A whai mai e kau mawha uma se i uma. E whai ai a uma. Ale mele i kako. E luono a. Wa marosi. Ki a lo la pisi. Ai koe mai le aso sooi. Pe o i nā le tau le lifa atu iai. E le wha atonu ina lo tau pa ia maro tau manu. Pa mole.
mole. O le soifua manoloina, tasi ale soifua ma le ola o teito. Uma wa uma. Aia, mai le mea no whale o le poto mana tamai e mapau pau tonu e tātou. Ai whanula, e le pa o ngaina e tātou le mea no whale li e mai e mapau pau tonu ai. E whai alo fia kama ma mapa, whai alo fia kenge ma mapa, ai ngonga ia o le nā. Ka ua anku a koe o tapa. Alu e wale po mai. Ua maka o kia ka le vivingi le sau le kaiminga le pesi mai. Lae saua marko viti lae e lapta ia mai tātou. E mese po au nanga soifua mano loina. A le tau te whaapofonga ia mo whaalongo ia. Le au natu runga le Radio Samoa. Whaamone mole ia o le talia lava. Pe anga whakpo anga po. E se le manga i o le ustai whaalongo. Po le ana whaalonga koe kau lepe kau uskai ia. It's a longa o vang na o e manino e le ko o ro fa no pero me ngo fa ko ngo o fiki o fa longa mo ska ile o tero ngo fo e fa mo o ai maria o fiki le o ma a ngo o ma nga ka mo o ai maria tu loa ne ka nga le pichi le ngo ko o ke au mo le ma nei o fa longa ya la to tai matali o tell wherever you go es el mana ya mo sta in pano te mo me sili e anula e fai lau tese ko viti ngai po mai lea ka ma fala fala ma malo lo le la mo malo longa kambanga na lu pe oi ba no fe oi o le na tane tu lai luas fa pongo tala tau tu al sunga se uri umala
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Samiloloto Tiana masio inga e abatula ufa amalo Semea ina amata ina Se inga uefa ama popo ina Elua lava onipo tumalolo sisafa vaina Ele uaflelua tautua Ole aulo sila maile atua Tiana matele aula utala watafia fale alinifua Ale upumoni alele seteine iso se ainga Oiana tefa ama opapo Oiana tefa ama fola fola ina Seua mali e mata eba ai Nesekia femilo tula imai Olele wa se fuluta usanga fa malo wa fa fetai Ele mafaina fa angaloina Elango suanai lua ainga Konai matua sa tapua ia olua lo faiba Olewa e faiba ale tautai Na ole atua lo sila mai Me alele uma e te faiola utala e te manuiai Radio Samoa, tasilima iwa toru a mo. Pamalo teitul tua ia fatalo fat fo il tapo inga le tunu ni tula o le Aouli tala mola Fofogamua tala tumua. Fai joina le so te inga mar fita al samini sila tu sama le va ngoto upolu. Fola fola ina le pipiso le tali vingi sil nei. Talonga fri fai au ngale o Blacks lana au malosi mo le talonga ma Italia. Ya, Fofogamua e falo te lino nei tala. O se tangata lo te fale Samoa o e falia lo na le fifia le le se so te inga mai fitol sameni sila. E winga fa la vel o to le va ale manua nui. Ai ole ofisa sila fitfita ni sila mar fa inga malo Samoa o la to falia. O tala no anga matangata lo tele o lo te ia pulenga fa lo te fale Samoa. O manu Percival o lo ngalua se fa tonu fa se enga le samir ngate fale o le tu saute o polu. I le vaenga o ngo toile manua nui, tai whaalia le toni si le Pasifika e whaapea. O whaamtalanga o si o mea le va o nā o tala whea ave ai. Mai e tā wai e la i tiki, ai pēle ai fo i sota ingo o iai. Le aini whaamtalanga mo tanga talau tele i lungo o pengo whaamtalanga, ai po whea lava. Whaalia Percival, ana whaapea e tupu mai ni sila ni va a ngoto. O le ai e se numero le telefoni o le oval selau, le teimi lava lea e mawhai o le telefoni iai i soos taimi, mo ni fisiling. Mai ta wai a fai e ni fam talanga ta wo I matai sili o le fianga e le fa la telena e ma fai fa fa ma o ti lungo le tula o le Facebook a po a wala so ta inga fa pea e ma fai e tanga to na fa to a ni sili e le ngana Samoa ma ngana Britania wo ia manat foi oni fa sala longa ile tio fa lo te fa le fa fai fitel sameni sila e fe so ta ia I ave ia tu ai wo fa le no visa silo le ni sila Andrew Brown o le whainga māloa Samoa, o lo tau la mua I tala noanga mitanga talau tele. O ni sila o lo tūma sauni a lango le māloa Samoa, ia tala noanga pe a whai, e mana na o ma iai I le lumanai. Ai wa whaaria Percival, e le tau ia Samoa o na ngafa mabiso ta inga, mani whaamtalanga. A wai le so oina le māloa Samoa, i le waa I le au.
ai o foi tu pa I mau si manu le te fono le committee for tour nga te fale Samoa. Samoa's Marine Pollution Advisory Committee. Le committee alo ia va ia nga lu nga la dai. Wo ia lango ina ia fam talanga le Navy New Zealand. Ta ia fadia o so ta inga mtanga to le roto fale. O le matafa yo ile na al fainga malo falo te fale. Ile mai ai ole ulu ai lusu fai tula taro na fa mar se le tula fono fa sai pinem fai longa kengi no fa fai tele New Zealand nei. O se fulma le lua ila to sai ai. Farier sui como si no le po basha. E ai ni si usai se ia memoria ila sumo mo tula fan fo. Ile tu malo o wai tamata o le president o le kengi le headhunters west. Sa fa e se nyala na pinem malanga pasika. Ina was fa ia le se fa le view road I Henderson in a tile name. E to lima ia sui o lea kengi sa vai al CCTV o ki e ke e ala to pasika I Wellsford I le luas furminu te aile tasir va vea ona nafi. E counties in Manukau sa vai ai leo se tamalo e papakura o ia o fuina le pine al kengi ale mangu kaha I le tae nei. O lea tamalo e lima sumal testo sanga sa I wana ina avela na pine I leo e wilava. Sa musu le amatanga I mamori ai. I takanini le asona nafi. Sa lipo ti ai tangata sa o fuina se pine se kengi ngo ia se taavali na mangalo po Chester Road. Muliana maua leo le taavali o Tara. Sa sta ia se tamalo e limso to sanga. O le sui foi o kengi na manga kaha. I Waikato sa va ia leo se tamalo o ia o fuina se mitiafu. E ia le fai longa le mongrel mop. I le vaveo. O se vali se fale aina masai sta ia. Muliane au fai se polo ka le lo e Tristram. Le fia po. Ma va ese ave taval o ia pulo wina le pulo we ele fai longa le kenga le mongrel mop. Ma fa ese ai ma ave ele tu sa mania tu la ia le fama stonga. Be plenty sa ma wa ele o se li pote se kenga o fuina a se suio se kenga o fuina na pine. O ti ke ele na wila e o noma sin number plate. Ile state highway lu forever. Ile taia ona nafi. Muliane mo se tua tusi ma fa ese ai nei fai longa ma le tusi sa mania sa ave ai. Ma nei pia o le tamalo e lima si ma testa usanga le sa ma waile uai tamalo po le ua kanga foi. Ma sa ma waite fai longa le mongrel mop I lungo le dashboard o lanta vale. Ai fa to a tolu minuto te ar sumale lua e vai luanga o po le sululu le sa amata fa ma malu inai le tula fo. O isi sa ia memoria East District ma Tasman. O le sa tofi sa pasi e le parlemeno ni si le tula fo no toi te o le toi fa po o si ten sa mo I sipo e la o tasi o le palota. O lea tula fono o toe mawai si teni mo se vaenga tanga te sa mo sa pao e se ino lanto si teni tila. I le whakitau sifuru tau sanga o vai. Ai o nese o le tunu o sa tu sia I lungo o walo sota inga lau kele. I le wama ana pasi o le tula fono inivesili. O si o me ai whaamatalanga o le tula fono ai po ai fo e pengi fiki mai ai. O le whai pula le Greens te ana au tuiono sa ia longo le toni si le Pasifika. So stanga te sa soi kupe whanau sa mo I le vao le a pevi sa lau lusu wha. Ma le anfevi se lau fast por valu, e mwhai ana pala ia I si teni. Ai o le tūla fono lava ia, e whaisti lava lave, tulu ai. O le tūla fono sa mo I si fo afevi se lau vals por lua. Sa ave se ai lea si teni in sila. O se tali fa le tūla fono le whai unga, al whaamistonga whasi stilia Britannia, le Privy Council. Lea sa ave whaamistonga whasi stilia ni tira I le vai taimi. Fali e tuiono, o le tūla fono tau wha office ta pa sia le parmene. O se tali atu lea, I le tulafono, o si tseni samo I sifo afe ibisalau, baru se furma le lua. O le tulafono o pasene, e nao I la tu sa so I fuape whana nao I le vau le afe ibisalau lusu wha, ma le afe ibisalau whasu varu e benefitiai. Lea tu sa ma le tolu afe varu salau o so I fua mai pea li teminei, a e ulava. Ina tau sanga I alisti temi. O I la tu e benefiti ma I le alisti teni ni sila nei misa mole, ampai ona amata tau sanga iai, ama te mai le solua na spou pe a mai ona pasia le konvansili I le asunga fua. O folo ina sui o soi kua marolo ina I le pipisa le wha mai o le tarivivingi po le whooping cough I toma ki pepe piro siriato na mawalunga le tūlanga I la matia I le wha mai mtautia. Whali el soi kua marolo ina ni sila o se tari ia I le tunu ua o whata atia nei. I le mai ai o le whono tanga sui o le matanga luenga I le asona nafi. I le wha aso o mawae ai le fava ia so mo vai e lua se la ona sma le tonu mata upo ila tu wa fia le talivini le betosis o se numera pito mawalunga le o iai ile tausang a tole ni lua pe mare fu fa Falier fa tonu so ko malo ina Dr. Nicholas Jones o se numero tonu sari porque ele tulanga mawalunga o fa mawi no le betosis
e tu au e mafo mai le mawolalo le whaatulanga no afianga sa ia ili teima le pisa COVID se furmariva e pera sa ia i pisa talu nei o tangata Māori ma le Pasifika e pitu sili atu o nā apiai whaadia Dr. Jones o le lātu atu ngalunga le pisa o le wha i o ngonga i pepe la i ki tele i le whaia le ia i o tui pui pui ia pe o le tolo i o fo i o tui whaia o le televivine patino na lama ti aita mai pepe fta whananau mai tangata ma tuat foi mai whaonu whanuai so i fumoa. O le wharinga o tūmanga nu o le Polensia o ngā maurunga au kilani le oilo o le Polyfest. O le atu maulava na whaia le ai o taro au kilani saute mo le whamana tuina o le limas fu tau sanga i le tau sanga fau. O le fuafuanga ina o mai ana o koina le pon whaatonu whaalo toi whale. Ia le onos furwha te limas alau tā la. E whaatu mo te vai ngā tuptoro uti o tiari whaatu penga. O lana winga. O isi whaalapu tonga tanga te Pasifika o le amisia mo si rangolanga tau tupe mai le whona whaafoe whaalo toi whale. Whaadieri te whono le whona whaatonu whaalo toi whale o tarama papa toi toi a pulu rees au tanga vaia. Sa mafuri le langolango le whono tanga sa whaia i le vasta nei mo le whaatu mawina peo le whaalinga i o tara. Whaari a pulu sa taro sa ngaina i la tō whaamaba poina le whaalinga lewa e ngā tupe. Ina ia mautino i le whaia i peo le whaalinga i o tara mo le whaamana tuina o le limas futu sanga. Peo nei lo ai o se whaalinga o tūmanga nu whaapolensia o ngā pirosili te le atu i le lorangi. Kei te wafe mafi te mai tia onga e a wai tau wanga o siva ma whaafi pianga. A prilo te sang fau e a to e le limas futu sanga o le whaalinga. Ia taro talo o whirwhiria re whai aonga o Black Scott Robertson ia lana au malo si mo talo o whai o le latu malanga tāmino nei tui mātua le hemistia ma Italia le taia o le aso sa. O le pou ia Ethan de Groot o wha mai anelo na whasalanga ma i le tau te stio a inga whaaro tue whale le au. Ma fo ana whauina te Mike Williams o le tūlanga ina ua whirwhiria i lau mo mota alo. Sa o Patrick tui polotu e pau leo swinga po le whirwhiringa tu sao i le au. E bena mo mota mo e ai le tūlanga loka tu po vai. Se tasi o poutu o le au whaase e rau whale leo. Sam Kane o te te liu mai le tūranga lusi sa loto ina o misia le tāronga ma Forani le whae unga vaiato o no le tae o lulu. O le winga o Ari Savea. O le atoe te liu le ofu numero valu wale se titi o te liu ina numero ono. O le tāronga ma Italia e ato i alista lau mai limo tāronga whaitauri a Kane. Malana te tāronga fwoi lea mo le All Blacks a le anga i atu tāro i a pani. Sa me peni finau o le whiwhia o na le apianga nolu. Sa iei le tālonga te whae ngara vaiasto le mea lea pita la kai. O le a wha leo leo mō tūlanga lusi poeti. O le leina umai luma o le skalamu. O le a mō mō tālo i Cody Taylor le huka ma pō i a Tara Lomax. Ia ma di Groot. A safo au moa ofa tunga fasi ma Fletcher Newell. I leo wha leo leo Newell. O sui tūlanga i a pasilio tosi lea sa tālo i tālonga umatolu vaiatu nei. Cam Roy Card o le a wha wona mō muta mo i le tūlanga afa. Wa yera swinga na fora fare lois tu yai o TJ Perenara le foi ole ata alo lan to talonga more All Blacks Anthony Leonard Brown o mo mota alo su ya Jody Barrett o lo fama no lia o no mer smalua ma tele o situlanga ya Steve Reese tulanga wingi Bowden Barrett no mer fulu ye ko Johannes Futolu ke ala Clark Leslie wingi Will Jordan le off no mer smalima David Havili o whirwhiria le whale o leo mo lantalo mo mo taru mai le talo mai akpani le awale o Plex mo le rima le sa whirwhiria iai David McKenzie wa avele of whale o leo numero lusu tolu. O le stei mo le o talo ele o Blacks i Turin ma se talo nga whai teuria mo whai leo le lakopi wa whai ale malai ale kalapu soka ale Juventus le Alliance Stadium le o fiai le fast ma le wafe o tunga te mata. Wa whirwhiria nei al whai awana o la kapite to fitua ni sila Tomasi Sama ia lana au mo le tamarasanga i Dubai. Dylan Kodia o le aia kaptenina le au o lo au fiai tamafou e totolu. O le au la o whirwhiria Dylan Kodia, Caden Keeland and to New Stop Oli Masses o lan talong mo mua lea Sofai Maka o lan talong mo mofoi lea ngā Rohi Makavi Black Sione Molia tone ngā Shu Lewis Ormond Brady Rush, Joey Taumatene, o la na talonga bobo foi lea, Code Veru vai, Joe Whipper, o la to o lea mano, ono manu o lo a PI, ki Jona vai, Roderick Solo, Aquila Rocolisoa, Masavia Tito Harris. O whaelo nei talonga le kalapulika le Warriors in New Zealand, mo i tamal sangalika le NRL, mo le luafe, mo le lufulima. O le ata talina talonga le Warriors, talonga talo i Las Vegas, Amerika Mosa te momoa.
Warriors ole ata alo mo le Tampa Raiders in Malaya Legion Stadium in Las Vegas. Ile sumo mati. Ole isi o tuma ta ina por kala me ta alonga le Warriors. Ole fa ma ni le ole malanga mai ole awole Penrith Panthers le fa no ma ole champina NRL. Ile Malaya Mount Smart Stadium se la tu ta alonga le Warriors. Mo se te mo i te tonu o reo no. Te usanga. Tala na ne yaso Maria le tunu ato. Ole ratu fai. Ole vaso. Toi foi ya. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Nau toi paponga maro le tunu o e spaponga le tautua le sunga ya se yuli o malau i le ne po yaso ya mespo i o le ne po i vai yaso mori pa maro mar pamtai i lau sunga se yuli o malau ma no le tapena ma no sauni tanto tala i vai panua muli atu lo soi fu le na vai yaso spaponga lau tautua lungo le tautua de Radio Samoa sulima i va tolu amo. Se venga tala taulo tu malu vela fa moina o kilani sulu i le mafana pana o lo iai lo pa use timu o lo awa ni si bainga o kilani ya lo sulu matsango fiele la e pe me o lo awa ni si bainga o au kilani mor si fiele maro tacho no venga ma ta me pa uti munga io i daso ta ya awa sulu i le vela fa moina mo le aso to na e spulfa lo na manu lo i le po o winga po ina le tau e ali mai le sa e oi pe me pa uti munga a wa po lo spul de verpa mo winga le sa mo ni po le sa ni atu i tape na ngai tapo inga le sa o ki fa vai pe aki mo o lo spul de verpa mo winga le sa ya mo no manu le fiapi ese pulu ma tonu ya o winga leo tau pa ani mai le song fu pe ata to le lofa manang leo ta to tu sulu ma tango pia le la ya pa me tu mo po le wa ni si ba nga au kilani lo se pulu le bela pa mo winga le song fu ya malona ma lu ile po ese pulu lima lona mo lalo Sebagai dengan tai pale mo la tu ta pena iai ya pe lona pa tu ina ya pulu al kamal lo ko mana ia tau le so nga tai pale ia o ata ia ola sto na ia sa son po ola so lua fa le tonu tau ia pa tuanga lava le pui lo tong tia pa tuanga le water safety and the maritime and the tanga venga le ICC o ala meo e silfia ta pena ave lo fa ola mate poni fe ave ai to fa ta lo fa ne banga le pia pia le sprine si o ta to no ia el o pa u se te mo termine ia lo awa lo fa malu ia lo fa le tonu ala tau e se o ta to no ma le bela pa mo mai sa mo lo su le va mo lunga lo tu maua le bela pa mo mai sa mo lo su le va mo lunga ia ma lo na manu le pia luas por uma lima venga up no mana ya ele pa use timo fa malu pela no vai tu pe ia le nganu fa fu ale pati se venga na i no tu o ia up no se venga fo ia nga ile watu le nga ile lo south island ia ele pa use timo alo fa malu pe mena tu pa tai tai de tu o umma malu nu au malu on fen ma sa bali de fiapi ia le alo fa tu no tu ai ia mes fo tu no ma au kina nei taimi tu mai splono mra minuto vote ai le tu lai luar tu de radio Samoa io le only ma pong mo ma tai tu se pa i fo le tu lai fa ia su ia fo le po a tonu lom nian maro ta tu no tu pa ta lo fa tu le tautua le radio Samoa su lima i va todu a mo pa ia mo lungo lo ta tu no pe la ba ma puta mai ai ya lo fa tu mo pa ta lo fa tu ia tu e mau ia pa pe no fo ia ke ni maro tu oi o la ba pe ngar venga tu to fi le tu ya tu pa ta lo fa tu tautua le radio Samoa su lima i va todu a mo tu no mo ta malawa tono no sa por pengal venga lungo le awala pai mali awor pa nga ina telefoni ia se kani pe o lo mota po lo lawa ta wole le mole pa sia moli fa mole tanga ile fa ai lo lungo le awala o so lir tu la pono le ia se lungo tu la pono ia to pa ta lo fa to to mano za to tato tu no na yo ta mana yo tira la mana pa na wete la pengal ngo topio ia tu no mau alofa taito mo tau fa mnia ne tato fo longa pa ai ui vai aso to fia fa lima pia ko pia vai aso to na
whapore lima, tātou ria Krismasi, le aso tuli mata e, lau Kristiano whātua tua ina i tātou ria, whamanatu ina le soifua ma le pepe Krismasi. O le tā ua le tuli mata e o le nā, sila toa po le ale au wala lo a fio mai e le tupu. Ngā walangi wha pese tātou suri, walangi wha pese, ioi, tātou au ria Krismasi, soifua ma le pepe Krismasi, ai leo tuli matai sa amore tanu pele le loto, taito ma le nganga maulalo. Leo whatonu ina. Ta ngai le leipo le ale tūranga o lo o fio mai po se awala keu ngi auro mani fetu, feilafi, ia po se hotel, po le ase tūranga o inare tāu o le aso nai. Te oe mauma tātou umalama. E rui tāu wina i tātou lo soifua atoa, ma le ola o taito. Au ni ngalo, le awalan soifua mai ale pepe o Krismasi. Ai onde ilangi wha pese a uma wa uma. E anga ka fo i ala i ale mesa iai. Manua Backridge, alofa atu manuele weekend, papawina tani elu, alofa atu mana ainga pa taima apta mai, saini tu le epa, ia le na, le malu Alexander Williams, alofa te le atu, ka alofa sao le leifa tu e makarita. Pai mai makarita, pe panga ke ue le uska ai o le madi, papenge o mako wheka ngisi soro e misia o he, si paki o lima, paki o lima mo vivi i le li, pa tai. Whawhetai pēr kongisia au, ane anga papea, make ua ai ana mari e. Kai Margarita sao lei, ioi. O leo si tai, mara wha alongo le tau. Wa anga o walungei, wa anga papea, le ise si sau, kai minga ala mako ese, mara wha kai manu. O ke alwaku o manka penga tu lo ana ngana papea, o se si ku, o mako ainka ko loko samari. Ia o awe fia, le mena wha marastino, ile a au, ai o le sami mau kwa se, ia o ngai fiti o ki wha moe pa e ro iai alu lo mara pe au singo pa marastino lei ese panga le mele leo pa marastino no impact kamanga le va marosi ato ai lo soifu ia ango wanulo pe mai ele pule leo teo pa manatu atu siri pui aro tongtia so le o papea mangaia pa tai le tua mau mai se whakongunga makare i o ese. Pai mai o ingei. Nā bebea po inisi no mai mua. O le e o iuta me o malie, bāni whaponga tu, e la lata iuta le whewa i o malie i ngai, i fiti i matapanga. Tairo inisi a pe mai e le oiloa le lato a o i ale menga pasingo mai a o i nenga pangungo ke aro ke awa. Noe ese le māngai a mole wha longo mausta. So, pe ango pako. Le uminga mako inge le lua vai aso aka umai. Ya, ngule anga whai ale si. So soa vai aso. Soa vai aso. Was pa ia malie ngai ka aka kurisi ngoku ngai parangi. O mari diu whai ale mari. Ya, vai la lu tau ina i tātou le fi o fiki ma o aku o le ako. Ya, e le alfa alongo mo sta e mawai. A o aki e ki e. Wai mangai anga ia wale fiti e ka amilo aku. Ia koe ka mino mai, ia koe mai maroro. Ia o poi whai kuku se papu le peitua le muko ama ngai ia. Ia paputai Maria, lopo te leatu. Ruth Liu, mare a inga mai emetone, ia maroro lama, ia o umawale weekend, o umawale weekend, kano whai, ia lopa tupoi. Ia sau leonge, niu alo ese, mare a inga, pena poi, ia tau o langa mai se mai anu au saro pati mai California, America, lofa mo o tau, te tele lava, maria te pima na inga ma alo leva mai, ia lo koe umi poi, ia lofa te le atu, mo i lato uma lava o maputa mai, ia lofa atu poi, ia i lato poi lele, lai lungo le awala, fifi le murungu le wala, alo sina anti mai merapet, ia lofa te le atu, ma lo lava le maputa mai, mai a setu mna ainga, ia ma lo lava paputai, i lato uma lava lo maputa mai, ile tautua le Radio Samoa, so lima iwa toru a mo. Au ni ngalo le Pacific 7, le Manisi, ia, le se me te atu ngalu ai, tu sa o tua live o tu lamba e lau Radio Samoa, io e awhapea, pone ane tau e o arewa aku pe ia o mako e bako warakara le tau le sau i le masingi ia o isi kaimi e le o loko si le fiamano kako loa i ngā ruenga ma mana ne tua e bako e mako e ki muka e o ake ola ngā whapea ia sorry
ngā mai ngira kaua ki mua le wala. Ia, o le ana man me sile. O mea le lunga le masingi, mako kampaya, pa ino atu, ia e manuia le mai moanga, toi pa manatu la mai moa, ia to a pea le tai. To a le tai mai moa, ma le file mua te maua i mea sile te le fo ilo ainga. Wai peo inale, bevesi mai ai, ia ta anonga uma lamo la mai moa i tua, bevesi mai, ia elea o ia lau pua tamwhai ngā, pe lama no vai atu, hai filo i fo i manau pengalonga pa ia le atua, o le ngana te pa o ngā, ai te leo mauti noa, po o ai o loo i o au tapa, le lopo sfai fe au, sunga le au pengal benga, ala ua e alu le ako, ua e kaukala i o tau au, ioi, apena, ai e manuia, manu le tunu, a ngai atu mai moa, e le talonga, Pacific 7 na le manisi, ia, o pongi pa moe moe, o ai lava le au e malo, kako pakipaki, e fia malo uma au, ai batu le whaamlia le Radio Samoa, o au uma, lato komiti, o le coach maro na au waa, ia mespo komiti wha apoi to tono o au ta itasi o le a, o whanga fia ta aronga ta au, ta alo le polo, o na e momo le o le manmano, ta alo la le tino, e u, e le lei, lau ta alonga, ta alo le polo, ta alo manosi, male fia. O ne i tua, ia pole alama, ele es pai bai asa masa mau, o lau whali po ila tau, o le nā. Ea, pāptai, pāsta ioane, ta mani i, le pua, manfatua, mana ai ngani i, ia, pāptai, mana ia, alo sina anti, sili al pui alo tong tia, pi iam mai lo pingalo, malo pāptai, alo sina anti, mareta, mai la tau umalawa lo maptamai, lo pātpole pionga tia kono, ia mareta kai lua iwa, ia, ia rifa mano longa le ia to alo so, levan pia ngai mati ngā oro chino, lo pātua tua te mano ai. Mareta kai lua iwa, pātua ea meleane, ai ngani i, pāptai mo le tau singa o le ta maane le pionga tia kono, lo pātene atu, pena po ia la urutoro tina matua o lo le, ai o ngase o tangata matua, mai se o tua asi na sina, o lo ia ai o ngase o tangata matua, lo pātene atu, sila fia le lana pa mano longa pa atu, lo pātene atu, lo pātu le apine atu e tu, pua u sini, maolo no tele, se wano ia, e ai lama le alofa le di, e se me pa ngata i le atua, lana pa mano longa pa atu, lo pātu mo tau, ia mai so e ka le sia fia, lau pengalonga pa ia le atua, lo pātu le atua, mai so le atoro tātua, no, lo pātu foi, sa e ka le sia e pa ka asai wuri, manuia, tātou pese na le Napoleono, pa mole, au tu ora tātou ngā nuenga o tātou mātua pa le nganga, lo o ia le fono i sine Australia sta me lumo la tau no sunga to ina ia maptanga pa le ngama tu ala ia au penga vengo su ia le fono i sine ia sta me lumo la tau pe no ai maptai tu ia tile yoane ma lo lava maptai ia pe mai tile yoane tai to pa mnia tu le ta longa asio te o fa foi pa le neko ea lai ta alo mai le au e mamau e kua oide ai e lata mai meo mai le te patasi pe o kamara mkamakani ea pe ano pa mria atu te patasi ma au uma le a ma puta ta alo fia ia maulunga se bi ingo le atua o le mea sili na mo tatou lofa te le atu mana tua Pacific 7 le malisi atai au tu sao atu le tautua le Radio Samoa lima Eva tolu wamo. Mioi, la ubele lili sama mo. Vai ngocho le lai le sama fusama. Oje jojo se lili sama yo bautafa. E fai lea mawai o le alofa. Avai ai mucho lene o lana ya eila o no manganga uma na fai wacha wachala oche chota selili sama yo tafa
taya I ave olela Nama chala lona funga Ua ulena Malesinga singa mau eia Te aia so uma Te whai ma leo leo Ma oi a o tofa A whai la foi ele taea I ave o le la Nama chala lona funga Ua ulena Malesinga singa mau eia Te aia so uma Te whai ma leo leo Ma oi a o tofa Wai leo ma Wa'angilonga Se lo whau tai ai I le neala Ni le lei ma ni leang I le tama fuchanga Awa e le toi tala noa I le pala pala Mo'ongana Look nei changa cha Wai leila leila le soi fuanga Le chava se elu Sa cha fola umai Tasilo cha alunga sa alulungani A whai la foi ele taea I ave o le la Nama chala lona funga Ua ulena Malesinga singa mau eia Te aia so uma Te whai ma leo leo Ma oi a o tofa A whai la foi ele taea I ave o le la Nama chala lona funga Ua ulena Malesinga singa mau eia Te aia so uma Te whai ma leo leo Ma oi a o tofa La upele Vai ngocho le lai tamasa O jitoto Se lili sama-sama yo otafa 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Aoauli ABC whaasala laua tu sa o Radio Samoa le tamara sanga teto fitu ale malisi Pacific 7s lua afe lua sumarwha mai le balai o le Manuka Rovers I Mangele I le aso tona I lua se furu tolu o November. Tele au mai Samoa ma le Pasifika o le Aoaili nei wha moe ua mawhai ona au inatu ona o le langolango mai a company name Moana Rentals, The Fono, Chimana Wholesale Orders, Pasifika Family Health Crew. Mana tua le malisi Pacific 7s o le lua afe lua sumarwha aso tona I lua se furu tolu o November I lunga le Facebook ma le YouTube ale Radio Samoa.
O le R-Dash Travel o le company numero tasi le tau ngofio pasese mo Femalanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand Day. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel. Tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava i te fio mai ai i le Shine Dental. Ai e iai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le vao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo e whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road manukau pe wala au le lua fitu ono whawha. Lua fitu ono whawha mo le Shine Dental. Whaonga le tautua le Pacific Easy le masina toa November. Ma mawailoa wanoe te manumalo ai whailonga tupe e fast food tana au saunia mo ana paanga. E lua se fulu whailonga mo Samoa, lua se fulu whailonga mo tātou i New Zealand nei. E se ina whailonga se fulu asto nai o vai aso te tasi. Mana tua lo whaoa pea tātou whabitoa nao le 5 tala pea whaonga ina le Pacific Easy mobile app. E whaatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni whebe ai. O loa wanoa fo le tātou direct transfer. E ti posi mai ai lau tupe le tātou account ma whamali aina fasili i lunga o le telefoni. Ma whaatino ai le la whaina o lau tupe ai inga whabitoa. Mo le tutongi no pili o le vai, mo li maisi au nanga i Samoa. O lo ma whaina whaatino o le tātou au nanga o le Easy Pay. Asiasi mai loi tātou ofisa i o Tara o Tāhuhu ma le taulanga whaatau i mangele. Pe walau mai le telefoni o Barcelau o tasi ono mo se la e lata hatu i ante oe. Pe whaonga le tātou app po le direct transfer. E whaasawa i lo teimi ai maisi o taunga tāwhoi le pensini Pacific Easy. O lau paanga mo tupe whamo moli i Samoa. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Hello, oh am if I see why ona ele ingotolela. All right, Dr. Roman, that's in Panama. Oh
Casiala, Sauya se Casiala, se Cosa Casiala, Cosa Casiala, Cosa Casiala, Soya wa Olelava. E coisa Casiala Kimi. Saoa, que sau kasi, se pau maria pene uro le mawai, que sau kasi, o le ngalo le pitu le ata o le manisi, io e le tau tua tua i po de Radio Samoa, fa io le apo i poling o le tau ata au, ia, ale ki al sulima i vatolu a mo mawale. Tu sa o tuai ia ma manino e fo ia fa ila ba te pianga ia o ia o ngalo ta longa na Pacific 7 na le manisi ia ia il file mo mlanga leo le li poi ia so i fo mo ola balo le tunu ola pa pena ona mfai ona anga ia tu ia o malai na o sil fia i manu kau ia mai mole le ai pela mon tu atu ia tafa ia la to mai mo ina ta longa man tu na e tu te mai mo pa tsi mo la pinga no pa ia le tu to lo fo il malu au pinga venga ia ta to lava e fa pena lava ia te mi ma lo fo i wa ma me le ita pa ngana o ngana le fo le fi fa ponga ia de se ngana fa ngana e no fo anga ma puta ai ia le fa na mo le tu hong fa penga ku ai lo fa ne li mai mo lo fia mo lo sai pati ai mai mo pati pe ai yo na yo ainga ya lo fa na ai so ai yo ta to wa lo fa na ma na ma le tunu o ai lama yo wa lo le tunu ya tu ba ta si o lama ma lo ta to fia o i fa ina ya ma to ne ya o to tra ya pa pena le upo le tunu o ni ese me po le umane po ia o ta o nei po o Samoa pa penga le upo va benga ma hea e le sipiko o Samoa po ia Samoa ia ele pia pa ponga ina yo ta so tua sina wa o masani la to sa tau sa inda nga suur ta ia ma tu ta linga mai bane pa ponga le tunu ia o tom ta to e o marka mi o le kangi o kori o polo ta mama o tila po peo ke anu iai ya man tuolo wa ai on tuolo pa fi au man tuolo no ya o lo tulu ese no mangai ya ma lo pa tai mun wer pa mo ma ni si tai au ya le lo fa mo nga le le pui o ne ise la bea ya ma spo le a toro ta to no mo la pinga vengo la mai mo o na ya no pa na ya pui lo to so i fu tar si wi po tau a tai au ina ia mau fia ta to malama e pa tai le tu e dona nga le pa ta no tu ya Aaron Silla ma le pa tu ya mai po ma no palo pa tai Aaron Silla ma no nga we wa fo nga venga pe po ya Ruth Liu ya mai he me tone pa tai o me tone le ko a ko o so ye pa le tono o wa ko kia i tu lamre a pe lo ta ma la ke mi pe valsfulu minute de ko ya ko se kula pe va pe ke le va a pa auto le ya ka un wa po le ta ina le a to le tula ya o ini pe ala tana o ni se ti al malu ta ta ya nga sa nga lu le ko pa da ba po ya Cecilia Fatali ala lua ya ma lo ma mai pa tai ya silo na mria pa tai ala sina ati mai brabet sa lea po Johnny Tauti pa tai ma lo nga lu ne ya so el tomniko ma lo la to sa pe ngai nga wengo tu to pe nga ma ne le ma ngai Marietta le apa pe la wanu ia ka ko kingi ka ila saini le tino esen ma ngai le point le mai Marietta apa pe la ia wa tino tanga le si te po le ola ia ka ilo ia ma na ia le point le wa pa pe la pa ka le sai le me o pa sa mai i le tino tangata mai por kala ku ka ko ringo todo petu ta silima i bato o le asa upin ngalo ai ora ia kengia ka uma sai ni ala to tino e le o pa pe o la kola e abe a la to tino mai le point le mai se baba ai por har ton ia tar tonu esa po pe ai esa ia o ala to tu la pon ku so sorry tu la pon ai mana po le pa so mal le tunu apa pe le pa sa mai ia la io la to ia masai la to po kengi so se kengia
le wa tapu a pa pela le nga mai ma ne le mai ngor point le pa pela le wa kai i le tino le la wan wan ka kala ko lo nga tino ta ye le ola e ia se ia ku sa le la e toro pitu pitu ta si ni mai pa toro numero ia bala o mai po le aso vinga lo Richard Sparga fe o ia lo sung Tana tato leina tolu petu ta si lima i matolo numero pa so mai ai apa pe wanu tanga ta maori por palangi ka ai lu ka sai no la tona i no la to kino. What do you think? That's what I want to know if you love me so. My island lady won't let you go. Silly lava oi penino e vasa. Madulu atu risati na le umala o maisio ua tunu e pele loto tanofa. Soi fuataito. Ma lo soi fuatina o a mai le afi o le aso paraile. Ina ne lava lau tunga le awa o lo manuia lava whaaftai le alo fa le li. Ia le li. Manino le paaso le ua rotu. Ia, o nia lava. Tana mai le aveitina pa marmuna. Ia, whaaftai. Ia o te o iai o a uiai le ta ukupena e korosia. A tonu e le aisea ia o ile ale ma lo ma le ofisa leo i indela io o me o fa o me io pe a po ia va ia le tai mana e tu sala ma la ia ta to fo le ia mana ia ele aisea le po sa fa lo longo kala me le ate o le mena ele o ia ile ia ma lo o le ofisa leo te vanga na o fa ilo i ia o meu lava e o matau abe ia mau wan le pointi na lo fa te atu manuele weekend ia pa pena ko soi fu ia soi fu ma nei ia kele oi ia o mi ole o mi ma no soi fu ta lo fa la fora kai Iptau malo ole no se puede bara fora kai ko ma kapila fora ko kaulang fa tai o mai o lua ma tai mani ale manguia mana ia tana mele a visa para so a papel de wa nga ia tangata yo kingi kala to sai po io la to tino le anso pingano ye e le tu sa le ma la e yo tanto ia le se fa inga wa ka ko ia so ga bike ka pe so ga bike ka ko a ko pe na ko nginga bera fa kana bai la tunga Kau ave e fa sala bera. Man, ia. A pa pena lau fofola me pata tu lona ngana pa ngaina ia le saina toa a le kengi le fofola me pata o tangata le. Ana asa pinga. O wa tauna o soli tu na pono pele. O kau soli ku la pono au kale le pinga la ko. O lo no winga o lo pinga no le taula na taina don tino a. Le kaka kino. Ia, ma lo fa tai, lo fa tu mo lo tai ma ni. Fa kai ko. Ia, soi puia. Soi puia. Ana ia, lua ia, latu yo mai. Ele tau, ia, ma tau, ma no soi puia, tana oi nei ai la. Le na waru ka ka le ka. Pa da lo atu, le pionga tia kono uzo monitalo. New Zealand opa o lo ma fatu ma no foalo, lo tele atu, ma no la ma tau tu no, ma no sai ma no. Me spoi ia malu le tunu ia se uma pat postana va tai ia ma na ia le minga na u tana ma ia ma no pa no li va tai ia ma pa mai o over pe ai i tinu le mangai ia va tai Marietta le minga Eric Susta ma fatua pa fatua sunga pa launga Eric Susta ma fatua ma foalo i mangele eti e sera ya lo fatua lo sina ati mai ma ave ya marita to bala au le se lua ma no se fuata lo fa se fo mo ngia lo sunga le di pa ya o
Mana tua fo e mana tua se pa ya kala wo vai lupe se pa esa ole li o kingo nga li alo kingo apea oi e wa fio man ko malo ma ni ba ponga na uso o ha mai o e male pale tua mal no fal oi ya ngi monga apa au ngau ya e ka ulo le monga pa au ngau mo ko yo popo e wa de fingo skamo scotcho le la wa va ko ma uso de lungo fai ante tona kamana ko ngalo fa ku ia Scott, aua ke popora de moku o le pola mai kua. E ke mangaku lai whai awa e pawan mea, ambe ato e lo maa losi o le maa fau, ia o le tino ato whai. Aua ke poli o lau ka pua ia kua, a ngā reo ke pisi, pangu o levango i ngāni mea ki. Aua ke poli fo nungo le social media, turanga umolo, ka kui aku o e vani whawanga tu, Scott Robinson, o maa mana. E ko ka ma aina ane se laungi ai ole opek silva me ala sar ka longa le faingi ia fa pe polo kala ko manga i ke ko se uso ka afa pe o la kala songo afa pe se lau mon kupu ia yes ka ia wa au lai okay lama esa ala o e ke so pe au ka mama i le la ma ni e ma ko foi e o le lebo le mene face e kama ia la ku Europa ko manga tua for the Six Nation o kamanga umela kasi uma le ma Italia e le papela o Farani Italia ai langi engelangi ia mafalangi le na ia ma le All Blacks kama umanga ile ko papea o au vai la au ia la wo ma le level kasi number 1 e sa o ia level nunga le ko level na nga kongwa o le mela nga le papea la la mar kulanga ia mali la ko upuanga la ko email ko ngi ngo pampa le email o fa ma se ka o so au ke pole pa kasi le nga le ia ve se nga le ano ke kakalo mo Scott loko kini awe ke popole pola moku kua ya wa le me e pe ala o le awo kilangi ngai ko ni ya nga para le na aro nelu wa mai si do matua ma lo si afa ya lo fatu sai se pa te pe ya lo so pinelo lo me foi o lua ma patua pe o lua ma ngan manga le ko fa le ko mai yo le fionga le lo ia e wa akala ngoi da kapi kakala ngoi ka ui da kapi vai nga kongwa wa sa ili yo le te poli e ka nga ngoko o la prima wanda ga le ngo fa sa wa ia o pako uzo amakana ngoma pinelu ia nga o lewo ka nguma kasi lenga ma o ia ske pumai ai kan ngoma na o ia le fa kan ngoya kia kan ngoya mangu o kamaranga le ka e kia man o ai o masau o le levo manga le bonga le ko ngele dakpi ia ai kai no me levo le ai pa telo mon vio e uso nelu ia sau no ia tata ma vai alo patu per tuam tamaiti baner pa ponga tanu na silo mku o fa ko la sunga mo ko kai me kiu ken yes ia pa tai nelu so ko ma tata ba muli le tantolu tato news au na to ngana peritania ma ngang fa lolo talofa oi le haila pa mai lo mapuji ngaben
feel, e what I feel. Ai mai mau, e ana tutu sa ota o mafutana. O ukuta tino te amenero, tiene o poselino. Le ola mai fe susuyai, ele tu mau, se mia etasi, wale au mau, opa opa, watu utaula manuao. Le maunga e ofitia i kuao, le nuele le valo ia e iao. Oro walofa, ualiliu, le watafiu, le watafiu. A day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. In this update, a youth from the boot camp pilot allegedly went on a 3-day crime spree in Hamilton, less than a month after coming out of the youth justice residence. Police confirmed to our newsroom a 15-year-old was arrested in relation to burglary and unlawfully taking a motor vehicle. The teen was one of 10 in the government's military-style youth academy pilot. Legislation to make the program permanent passed its first reading in the House yesterday. Chris Luxon has cut the ribbon on a new geothermal power station at Tauhara. The $924 million contact energy facility near Taupo will produce up to 174 megawatts of renewable electricity at its peak. State-owned enterprise Landcorp, also known as Pamu Farms, is predicting much bigger profits than previously expected. Its new earnings expectation for the end of the financial year has increased from $8 million to between $25 to $40 million. The Grey District Mayor says cutting an entire West Coast town's communications off without warning isn't good enough. Telco provider Chorus has apologised for not warning Blackball residents urgent repairs were done for much of yesterday. It was moving telecommunication cables from a weather-damaged pylon. Mayor Tanya Gibson says Chorus has acknowledged a breakdown in communications. They still have to do some work there, but they have assured me that they're apologetic in the way that it wasn't put out. A major upgrade in the works at Wellington Airport could create more connections to the world. It's announced a $500 million plan over the next 5 years, including extending the runway. Upgrade blueprints suggest direct flights from Wellington to more international centres could be a reality. Airport Chief Executive Matt Clark says they've been working on this for a long time. With this change from the engineered material system, we can basically have any of the twin-engine modern jets that is going to be flying over the next 30 years.
And that's news. In sport, Northern Districts has beaten Auckland by an impressive 179 runs in their Plunket Shield clash in Hamilton. Neil Wagner and Scott Kugelheim took 7 match-winning wickets between them. The chance to become legendary is motivating the Indian cricket team ahead of the first test against Australia in Perth. Indian assistant coach Morne Morkel says they're under pressure given the recent 3-0 series loss to New Zealand, but he's adamant they'll rebound. It's one of the driving forces in this group for young guys to come up here and play good solid cricket, score 500-600 runs in the series, take wickets, and that puts yourself on a stage. And it's a fantastic carrot to dangle in front of Indian players. And that is sport. I'm Raylene Ramsey. Hey, hey! Oh. Pangoromaro tātou tono o awinando tātou tama I vai panua le ngana Peretania. Stavenga tala taulo to maru pera pa mawina o kilain suriva le mapanapana o lo iai. Malono malu le fiafi espulu mapā o lo surula o wapo nismainga o kilain. Vai ngā tai au me pa uti munga o wapo suriva le mela pa mawina. Mo le asto na I malono malu I le po espulu mapā. Wina po ina o le tau. E ali mai I le aso sa pa uti munga a wa lusul verba mawina I le sa e a marona maru le pia pes por ma pa mana ia tau le sang fo pa uri le anga le lo tato matai lus por verba mawina le sang fo marona maru I le pos por di marona maulano fa inga lamba I si o tato tonu sa molo pa una ti munga lo a wa fo I pa ti e mo le wila lo tu malu verba mawina lus por viva le maulunga lo iai le mapana I Samoa ia malon maru le fiapi le was por lima e manatua la tano si o tanto no pele o to pilngana mo tanto loto tanto lo au mau e tono mau te tono lo talo mai po ila to mo tanto vai ngana tai pale mo ila to ta pena e wasi a mai mona manel tau le so pa le tono le tau le so atai au pa pena po I le sa son fo le solua ia le lambra ta pena mo si pia Io e ta pena o ani pe fe tu mai na ta pena e lo pa ola male telefoni te avea I po tonga le water safety ni sila maritime ni sila tanga menga le ICC so venga ya no pa tolo mana la usulula a wo po ni sibaenga o no po o ma ile o boni so venga po anga ile anga tu le lo pa ia le pito le lo sa po ne mana ya tau o lo fa malu e pe o ngalo e pa po e le pat ia lo fa manu fa mai taito fa tai le li wa malu o mo manu lu sa venga na tala tau venga tu au ia mespo si o tato to Samoa ina ua tu lai mo tato tai vi ono minute te ai le tu lai tolu tu ale radio Samoa su lima I matolu ahama Masala ua e vai I fale fo mai po o ta vale ale fono ma e fape ane ua nao au nanga tau soifua malolo ina ma nifo ma tau te faia e tele le fesosoani e maua ia mātou. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesosoani mo tina ma pepe. Fesosoani mo whaia o siaki I le whale mai. Fesosoani mo sauwanga I a inga. Fesosoani mo whanau ua hiu ma le aonga. Mo nisi whamatalanga, tanga I ane I lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo Femalanga inga I Samoa whapea le malanga bai I Samoa New Zealand Day. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o. Tolu iwa lua o wha o mo le R-Dash Travel. O mana umie oe po se isi lo a inga se fisoso ani tau Femalanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua.
E toa tele tangata o Fesoasoani i ai Ken, i mata upu tau Whemalanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le Tribunal, ma apili le Minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, i le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Talofa! A few mai, tala mai au, i le tato whane oloa o le Taro Market. O oloa umalo maua i le Taro Market, e au mai sa o lava mai Samoa. Maua le talo, ulu, e si mato i pula manaia. Maua le ulu, umu tamu mata, vai Samoa. Ava Samoa, koko Samoa, kipsaina, mas popo, ngu Samoa, tawanga. Male, telo i solo, aile ngataina. Olo iai fo ilo fisa o le Samoa Finance Money Transfer. Mo tupe lafo i Samoa, America Samoa, ma Ausitalia. Se tali mai ele umatu. E ma fai fo i ona fire bookings mo le fale tali malo o le Samoa Tradition Resort i apia. Maua le discount fapitoa pe a failo booking i le Taro Market mo le fale tali malo. Le Taro Market, Unit Lua Pa Lua Lima Fairmont i Otara Aukilani. Telefoni valu ono iwa, fitu lima lua lua, po o le olua tasi valu ono, tasi tolu ono ono. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Tasilima Ivatolu Amo.
Tiro ma dia le paula ma le fianga le tongo io e tato fielo I pe tal sanga e moni pa maun. Tato fielo I tal sanga. Talo mai salo atu a esel mana ia. Fia finga lo tato ri a tato fiar fani tato fielo I tal sanga. Tato fe o I tasi le nganga tasi loto. Tato fiar fani o finga lo tato ri. Le ua 15 minute ua te ai le tu lai tonu tautu ale radio Samoa su lima I ma tonu a mo le fiapio la saporaile la so lua lua novema lua o lua fa le upumoni a ua ifo fo nei masina le ua turi matai atu ia vai aso toe to te sema le masina le toe I le fo laungan mamalo le tato tonu to manatu ma ofa o topi ngano mo tātou loto. Ia I maunga ifo I vanu. E awhi moe I maoto malawa. Ale upu moni ai le fsiringi ane alofa o reri. Wha maoni alona alofa o napi mo le so. E o lava le whaambau. Maurunga pe alona mi inga. Toi pata alofa antoi tōle pa I maurunga o tātou tono. Au ki lani manu tūtua oi o tono a mau. Ia maise lava. Ia nai o tātou tua ai o lava se o pito I titi o ropa o tolia ngase o tino so se maoto ngase I maoto malao alofa te le atu pata alofa atu tatalo pa mano longa le li e pa yatu pa yane pa ifo mo le manosi tātou te au ngamo I amalon pingalo o langona o lo tau langona uma e tātou alofa te le atu ma mai se lau pie se lau le lei le nganga o le so ni atu manan pa mano longa a inga pa no ni se pele I mautanga o motse malanga mali fa mai se le nganga o le li tato fo la watu le pai un ne tau sanga au manu me umene lo fo le li fa te le la balo sina ati mai merapet pa tai fa ya lo fo te atu manu le weekend eti e sera tai pa pena fo le uso ya Eric Siusta mar per tu man no puano mangele Marietta pa tai mar vele weekend tai mor pa anga le uso ya mulitalo le usila opa o lo mar per tu man no puano pa te tele lava ma to mai ya pa pena fo ia fatu tala lei ulu ya alofa te ato lo to maputa ma Alaska le was parele mato ai stofi o to lof te atu e no mau me se lo to maputa mai I Amerika pena fo ya antero ta mai va tai uso ma per tu ma no puano stama ki va tai danga lei a son pelo ya sina leo lof te atu mo ya le weekend mai la to lama lo so ya au ma per tu ya seta tai uso tai mo lo anga ma ni fo le luanga venga pero ale curious ya manuia lungo ala po e foi maoto malawa o pa au ma pretua mana poalo manuia po le ke en pa tai mo pa anga pa tai mana tu mai e lo por si pian mano tato no fa mo o le watani le atua le se me tato te mita ala ngona pa tawa o ai lava tupu mai e o tu lo to la fo lo lo I la to sa tai matali e o le pangaro pa ia le tu si lo fia le tu lo tau ti ngā sa ili mā lo o ai lava le manu le atunu sa pape nā o na lava atu wa bea lava o tō e whai ma mori mau le lava o tani le li tasiiva rua whā a ngai le tasiiva whaiva tani le li o le mea moni ai whaani ale mea moni taimi o le atua tātou te fia vivi o tō umalama sa pape nāntau ti ngā le o la lo mar fo mai o au tō ngā wenga e muri ya te o tō au nei pape o ana le ya o ana le ya le ai vatu le pa ma lo mar papai ya la ngona ro tātou whātau wa ma vivi I le atua au tō ngā wenga e muri ya o tō le o tani mai ai tātou sapi tātou o tō nuu me sa pape nāntau ti ngā mai e sa ili ma lo tupu mai e o le atunu o tu la toa la fo le loa o tau umalama pape ina le pangarang pa ia le atua le pili muli umale amatai umale amauta sa ta lia to e aso nei momo pangare matango fio le li tali mai a neva ya so fa fie ina e o lava ile I o lava ile mea sa turi matai pe tau iai lava matoi fa iaso le li
e whai aso le ni. Tātou tau mwhai fōi ai whaapatai le o tali mai. Le o ko meki umana ko sikisengi e whai la ko passport. Ia le aso lua le la amatalia ai. Po whea lava le tū lalo langi o lo e nopi ai o le nā. Wai whaafonga mai. Sa ilena i o tātou tua a sa pa pena no foina e o atu e tau le taua sa ili malo. Tu whaatasi mai nātou uma lava e o nei panawiti sa pa pena o sa ili atu mauia ala painta o atu i Wellington me foi mai. Le o tali le atua. Awa o tō ngā luenga i muni ia te o tō. Whamalo whaatai. Whamalo ia te o tō uma lama sa pa pena. O nā ngai atu le o tali le atua le o tō tau tinga. Le ato le atunu le o tali mai. Pele iai nisa le tō ainga le wha moe le o tali mai le atua. Nā le tātou bibi im whaatai. Wao ngā mo isi. Ewi lava o le lava ele entitled i a whanau ma whanau. E le taimi. E le taimi o le atua e whaatai le o tali mai. Nisi o lo soi fua ma le taimi nei. Nā o manuia. Whaapetai ma bibi i le atua o tātou tangata. Ma le au whenga le venga tutopi. Ai batu le whaamaloa le pōrenga le Radio Samoa. Ia te o tō umala mantai matali i ale nei wha moe. Le amotai, le amauta toi aso nei moa. Tani le atua. Ma o lunga le vi inga e po i le atua. Ia batu le whaamaloa. Ia te o tō tūpu mai po e lo loa ma le au tū le toa sa papenao na ngai atu ma ngai mai. Le o tani le atua whaamaloa whaatai. I le alofa ma le anga leo lo tātou atua. Whatala batu ia tina whaalama au. Ia o lo eva mai i Australia. Pena po ia maruai tūkau. Ia o lo pena na eva mai Botany. Ia papena po ia vasanga ia mamalu from Botany ia le na alofa te atu sina leo ia mai lato umalamba apale tu la tolu ia tonu ia proclame na tamaiti o to wo ase mangu ia la waru abel ma la umanga abel kem playing abel mako mula so taia ai pe do ai o to ma to wo ia se man ile so fua pe audia se umo ba vai se pese manga ia tamaiti alofa te le atu mo to tau tua nā tono o tau whane tēnei tu ua, tala noa le ta mā, tala noa le tēnā. Awane inga nā ina e le ta maititi o le tēni titi se mea o ropa penana e le pia i tu tono o lawa aonga. Share lo ta mā, share lo tēnā. E te aru mo ro pia. A mata mai tono le whane, nawa uman tala noa tu lo ta mā, ma lo tēnā, arenga ngana le tuli atu lava. Tuli mtanga u le ufi o ta maitai. Ina ia maua o tō ringa ngana numera tasi a tātou te pia lumnai. Alofa taito mo tō. Whamnia lea tō o tō lumnai. Pui le li lo tō wola tamam teine. Me ese nia nganga leanga. Sausawina le toto ke riso o tō. Usi tai o tō mātua. Le alaman me pātonu atu. Pātali mai le opisa o le aonga. Pātali mai ina. E piki mai e o ina. Awa le umara aonga e sabali ngai o le mo. Fiulo ta ma, fiulo tina so e oi, peke ala ko angi pe tupu mai, leilo atua ina. Ai whaapatai mātua, whaamalosi, aua te whaamai. Lumana ina a inga. Lumana i o mālo mai ka le sia manu, whaapatai. Mālo le pale, mālo le onsai. Ta wia la malo tō wanga le lei, na i o tō whanau. Maua la tō le ngana mō le nā, i ua la tō aonga. E ipo inisi e, whirwhiria le tō e whai matoa o le tala lei. Ni aso i luma. Mai ala tātou musika lea, ma aipo en tātou whaasi silanga i whianga marapanga, minat mara pese o nei tamaiti. E on whanga solo leo tātou programe, tāne tu lai wha, e on whaponga lea tau tua, le whianga rapatua e Miriama lana toa mai Australia, e on sui e po leo npo pe a tāne wha, le whianga ri e a taua, Sabea L. Harrington, e ma le sunga ia Isaac Paunga, ioe, mapatia lea lopa, oi oi. O se tai mi lava i o loi mata malingi o te mana tua ina lava e te upea i lo uanganga o le nata te umauina o te lamona ina o se ata fa solo
Mose atafa asolo ya ita Tingale umi o asa walu Elengalo atu Maimaue le mafutanga Ina uata ua bala bala Mangai mafuli mai Matangie Aole sami se isua mali Lila susulu mai Mose mafana fana Aole masina ilona tata Onei mea uma Se itali mai ilo uma fatia Onei mea uma Te itali mai ilo uma fatia Onei mea uma Te itali mai ilo uma fatia So o se tai milama iyo loi mata Malingi o te mana tua ina lava E te upea ilo uanganga o lena ata Te uma Saya
so Fifi ai tama balea Tangi ai atina O matua lopa Paatonu matou olanga Ha ha Ia so umalava Tama teine Tama faila ia Ha ha Iai ulaua o ma Tapi julai mai luas puluh iba bidute ona tana le julai pātala I mai Australia tau julai whiangar patua ia Miriam Malala tos wea leo le tātan pua nisi o whasisilanga e pātala pātu ia Auntie Oli West Auckland Auntie Oli alofa tele atu msi o nai manuia o e manu whaano alofa atu Auntie Oli manuia po le weekend papatai mo talo mai mo le apengan venga alofa tele atu Auntie Oli ia West Auckland. O pat po I Aro Dominico whaptai. Nisi o pasi sinanga awani ngalo saulominga o le tusi o le so ngamane wau pilipili. Mo waipa le penga o Samoa sefo tusuila manua o nisi o taratu o Samoa o la ngā upu o le mtapa ioi o le matai le whaingo whanamlame pe o whaipoiponga maliu le osi ngā o ainga psilpa inga paolo si pa anualo Whalangingo e kāle sia ma le telo le ngana whāloalo. Fitsful tā lāno ni tau mana tua sa mole tanu pene ua fitsful tā lāle tau o le tātou tusi pālu penga pāmure mole. Nā le ofisa lama le radio sa moe mawai tolu ono pā tolu hopo o Avenue I Manukau City. Ia monisi pām talanga tala noe lau fonga pipio le mata ofisa le oiva luono loa silima I Victoria Numera. O iwa lua no lua silima I Victoria Numera pe tanga iane I le shopradiosamo.co.nz pa isa wok manaya ole whātisilanga le whianga o sātau I sāpata ole a ia I wa la ia I langi sapu o ia le popo Samoa a wa o sa lava mai le vau e o I le wha vau tulona lava I le awa mal palo alo e taro sanga inai lo tātou nuu Ia anga o sātau ai sāpata le pa ia I tamali impai la unga pale tua matausi o ano matama whanau uma o lo tātou nuu Ia me te fo ini o mātou paolo mani ngapa e madu ai lo tātou nuu I Samoa. Ai meise o le nea tino. O le asto na I la salusu tolo Novemba o le a whaatau wina ai lo tātou wha moe moe. A wanisi po fuanga e tusa o le talusanga mai lo tātou nuu I Samoa. Tāno tuai male nganga wha lolo I lo tātou nuu e mara umia lau so soani e ala I lo o tau langolongo mai I lo tātou wha moe moe. No whanga pai ai mōra sirfia o le hola di IBC Mangele. Toa tusi o le lua I bono Parkland Road I Mangele. Sulua le auli mōra sirfia wha mole mole. Ta pena le mai sau tai I a wase ponga tau mapa o le aso. Monisi pam talanga e fia mamlama tiri ai. E lelo tala no mai le oru atasi lua le matolu. Ono wha atasi. Ono atasi lua le matolu. Ono wha atasi. Wha patayo tamani impai la unga. Fio anga o sa taua I au kirani nei. Pop. Mo uma bele. Nei, lao mai lako. Lao mai. Whāturo atu Samoa ai mai se au ona tofia le tua. I so se patpai tau langa o pa ia mo mamanu ta oto atu whaanop sa o tupu. Ai ole a tau tino atu ia le sonoro te maa loa pale ata maa to te whaatala uratu. Ia, mane nganga whaano alo e wala au whaapitoa. Halo ia atu wai I le pa ia mane mamalu o uainga uma I sa ale. I le tu pai o ale tua masanga. Ia, mane tu pai o ale lukiala. Pa ia ia uainga sa tunu fono. Pa ia o lo uainga sa pepe le ngapa o a koe. Bala au atu mane nganga whaano alo pa ia I lo nuu toa mua. Pui paa, sa punge, ia male usu o ari. Bana au watpo I male nganga whaano alo lo uitu ma lo paneata le wha. Ha pio mai.
Ia, tana mai au tātou whenua I le aso. Le asparai le lua iwa Novema lua o lua wha o le ono le fiafi tua tusi numero sporo Wickman Way, Mingri is St. Teresa Paris Hall. O le a tātou whenua iai, ia mara tātou tofi whai pule a le vena a le siva. Ia, siva mai lama oe I lou loto ma māpua te aifo ia le lei ma ngai ia kere. Tātou te whai mea alofa atu ai, mō le tātou tofi whai pule lama oe I lau whaai. Ea, mai mālama oro tasi, toru o tasi o iwa lima fitu, oro tasi, toru o tasi o iwa lima fitu, sapea Pepsi, oro o, whātasi lua, toru o valua, oro o, whātasi lua toru o valua. Ea, po se pule whaatali le oro o, whātasiwa, balu lua lima, o le oro o, whātasiwa, balu lua lima, ma le nganga whaalolo. Bobo umora lea watu tātou porklame I think a minute au nātu ngana peritania. Whasisilanga le pianga o Māngiangi. Mala au whanau atu I tamapana uma le pianga o Māngiangi. O loa lalam papa au I New Zealand nei e toe whamanatu atu la tātou pontanga I lea sā asau nei. Lea sa loso whanau wema lua o lua whaini tu la lima I lea piapi e whaia le tātou pontanga le numero balu Awa Street. O tau Rugby Club Hall o Silvia. Ea, te talo o le a tātou whailoa I le aso o atu whaina. Morisi wamtalanga whaapso tai mai le numera o lua tasi lua warafitu o lua o lua. O lua tasi lua warafitu o lua o lua. Po le o lua fitu o ono lima ono o. O le o lua fitu o ono lima ono o. Ma le whaanoa tele lava whaapitai. Se ko siaki a whaamore mole. O I aise si o misi. O se misi. O I le ai o mai amarangang whaano. Alo, nisi nau pasilango tau no mari tata ofisa. Leia sapai bai asa masa mau sa. More tanu pele tau mwhai a atoa e pisi al sami. Upo e parangatai whane poto tau tai sela natu. Yama I loa nganga ke siano. Ma ngalo leo pengan venga le Radio Samoa. A lelo tano lau fong pia mata ofisa. Ilo oiva lo no lo sinema iwa tori no mera. Ia e te sila pia tili ai I pasi silanga. E te tongi pasi silanga le tongia mor sil pia. Oiva lo no lo sinema iwa tori no mera. Pe te su sa o mai lamba le toru ono pa toru. Hope we are Avenue in Manukau City. Malenganga whaararo. Samoa le tunu pele. Mori atu papatai porenga le Radio Samoa. Mo le lango mai tātou pāsi silanga. Lewa yaso le māsina ma le tausanga le pola uma le tausanga ma lo whaapatai whaamnia le atua. Lo 10 minuto ana tāre le tulai wha. Tātou programi au nina tō ngana peritania. Think a minute. Usmai ala waponga Samoa. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Some parents can trace their family back 300 years, but they don't know where their children were last night. A wise man said, if fathers took their sons fishing when they were young, they wouldn't have to go hunting for them when they're older. It's said there are no illegitimate children, only illegitimate parents. Just having children doesn't make a man a father or a woman a mother. One father said, the thorns I've reaped are from the garden I planted. It's sad that some parents spend more time raising fruits and vegetables than they do raising their own children. Jacqueline Kennedy Onassis said, if you fail to do a good job raising your children, whatever else you do doesn't matter much. No work is more important than the work of raising our children to become happy, successful people. The first doctor in history to successfully perform a heart transplant was the South African surgeon Christian Barnard. But in his book, One Life, he tells about his failure as a husband and father. Dr. Barnard had gone away to America for many months doing his world-famous medical work. He tells what happened when he finally went home to his family in South Africa. It seemed like 100 years since I'd been home. I'd not written my wife and children in months, yet I was still shocked by my wife's greeting. She said, "Why did you come back?" I could see there was no longer a smile in her eyes. She said, "Don't look so surprised. We gave you up. We thought you were never coming back." I said, "But I was building hearts.
She replied bitterly, "No, you were building a family. That is until you dumped it all on me. We no longer exist for you." At that moment, this brilliant heart surgeon knew that even he could not heal the broken hearts of his own family whom he failed. Many of us have failed as a spouse or parent, but Jesus Christ will forgive you if you ask him. Then ask him to change you and help you start doing a better job of loving your spouse and raising your children, so your family can become the successful, happy people you want them to be. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Happiness and joy, it's in my life tonight. For the first time I feel everything's gonna be alright. For as much as I've found what dreams are made of, now I'm sailing on a sea of His love. My friends are gonna tell you I'm sailing on a sea of His love. I'm sailing on a sea of His love. I'm free as a dove. Now I'm sailing on a sea of His love. It's a miracle that Jesus placed in me. The truth that we share, I never thought it could be. He taken me to new heights of love. Now I'm sailing on a sea of His love. My friends are gonna tell you I'm sailing on a sea of His love. I'm sailing on a sea of His love. I'm free as a dove. I'm sailing on a sea of His love. My friends are gonna tell you I'm sailing on a sea of His love. I'm sailing on a sea of His love. I'm free as a dove. I'm sailing on a sea of His love. I'm sailing on a sea of His love. I'm sailing on a sea of His love. I'm free as a dove. I'm sailing on a sea of His Se pong Maria o sunga vidi yelu sailing on the sea of His love po lau lunga le basa o lona alofa
Pa mai atu e tātou program e una atu le ngana Peritania, think a minute. Sfau ponga po nava yaso pe a momoli atu e lo to so i fuamo tātou vola, tātou au dia le anga le leo le rei. Spul pa minute o na tātou le tu lai wha, tonu, minute na to stau tua foi, ale au ona pa tau wha, ya to moli atu lava le nganga le pa maroma le pa aptai, ngona lava le mito le loto e vivi le rii mo fia fia tau pati mar le sno le mo no pe ato e la ngana taito e pa te loto pa ia loto tau sa fia ao yer tangata o manatu mai talo lava ia family atu le tua loto wanga le mai lo pa tau ba mo to te lia ino lo pa tau ba i mauta manawa tono no sa pa pengan vengo atu no mau kulen mo tu tu ai tai me nga lua e la ngona fia mata fia un monuia fia le loto mo bi vi ne tua ya so umora ola te vi le tua le atu no e pele lo loto ma se la penga no pa ia le tua lo fa no manu ya wasa mo tai la ua tala o au tō ngā nuenga e muli ate o tō. Mo ngā pa lupe na mati le loto i a tātou maua le no nofo pearpani. Ma ai pēa e lungo api o fōringa tō ai pēa. Ia o le atua manana pa masinonga a mea tonu manana pa masinonga siri. Taime o le atua e le ai ase se whātau te iai. Tātou lafo pēa pito la au o le atua o ia lava o le whaamasino a mea tonu i lunga ia tātou. O alama tū langa, o au o nanga, o le mālo Samoa, tātou tatano. Le pengo fie, pāle mia mano na au ka peneta le tua ngai le atoa Samoa, tātou o atu nuu, mamau lo tātou. No pia iaim tātou ai tau manele atu. Ea o lātou lo tono lau ele, lo soifua e ma. Au mau ai, matani ma mau mai, lau ele ntou soi fua e ai ma o wola e ai. La tō o lo wa ma ai tono le mai tele ni me tupu i lea taimi ma lea taimi. Ao tātou e tau au tango. Ao lo whātua tua, ma lo tātou whātua tua e ma nino ai mea uma i lo whātua tua te soi fua maola i teitu. E le whātonu wina e sā o na whātonu e teitu le ma manu le tenu e sā. Po i mai le upu o teitu. Ai au ngangi a fa lupe o rau mati le loto. Tātou maua le noho whiara pangia mo onga nā o lo tangata. Tātou maua le fia. Ao le alofa o teito mai ara ta ele o lo nganga mra o loto. Ea batu ai o alofa anga ne a toro tātou tuno o mai lava i maunga maulunga pa ia se o hopi to i titi. A maise o le opengaranga pa ia le atua o lofa pe nā o na fola le tara le so keriso. Maua ni nganga mo ia moron mano. E o lava na i alon whanau. Ni ane atua. Le ngano fo i lau stalo. Na yo te mana yo tina. Whātau to lia i ngase o le tino. I so se maota ngase i maota malawa. O uso matua pāpinsa o nai whanau iti. Ha lofa le ri o le fō mai o fō mai. Lana pa mano longa e pa iatu pa iane pa ifo. Maua tātou manosi, tātou te au ngā mo ia malona pinangano. Alofa te le atu. Tātou tau mai, mo lava lea. Pa mania mai. Lau whaafonga mai. Malo te lia ino lo whaatau waa i maota malawa. Tono lo sā par pinganu wenga. Tā ua i lo loto ia somu. Mea leo lela ngona i lo fia. O ame tupu mai. O te fia lava. Mautari tonu i lea lofa lea tua. E lang ta sia i tātou. Wa ma lofa apitai folau. Le lamo whātau mua amaro tātou sā. Le iloni mea tupu ai. Lo tātou whātua tua maritari tonu. Tau a awa e lea tua wha maoni lo tō soifua. Lo tātou sā ina ia tau i le whai ungore nei tau sanga. O lo turi matai. Le aso e whai longa ina soifua mai ene pepe o Christmas. To e wha manatu a i lo wha tau wa. Turi matai le alan soifua mai ene pepe o Christmas. Tātou soifua maolai. O le lui tau nā mo i tātou. To e wha manatu a to e taitu. Turi matai le awala lo soifua mai ene pepe o Christmas. O le wha taita inga nā mo lo to soifua mo le tātou wolo. Tātou soifua maolai.
Ai lea ia mo liu ba ai lea o ia taito ma malo le atanu fo i mai. O le ase ngana uso poutu e whaato ese a taito le atanu. Wha ngana o mai. Whaatau ba o le au ona. Lofa te le atu. Aptai Marieta, aptai tai mono whaanga, whamnianga, au Dominico, aptai se uso pele, sungare ni awa o ia yu lio pati, marfatue a pasanafa, aptai manofa i anapaiva, tari mamau tātou to e sea, tātou mātua pare nganga, sungare toi ina, tua, maptanga mana ia, po i mai staimi tātou whenua, au manuia tātou whamuni, lo patu yu lio pati, lo sungare awa o, tu e pasalapa le ator tato e kalesia pero ai tato o nga pese o bi ingaro tato tu le apleon no fa sunga ni o ya pa ya nganga leota pa tu e ai fo meso le ator tato e kalesia taple malamba o na yalum pa nau ya meso le ator tato no sa mole tu no pele mun wier tato fo longa o tu toeo mai aso ole ne fo i tau sanga tau tai e suru tātou sa. Tai alo sina anti mria le weekend. Reti, si manu, tai tele lama, alofa atu. Manu via lama, po fuanga foi o le weekend manu ar tātou. Tuno suia le nfoa, fionga ia, lea tau sabea Al Harrington, sunga ia Isaac Paunga. Mria po la tau tua tātou no mai. Tai tu taloto le au ona, manuia tele le weekend. Soifua ma ia. Dear brothers and sisters, in the book of John, chapter 14, verse 1 till 3, Jesus said, "Do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. I am going there to prepare a place for you and I."
my friend.